Ile sofa pa ia o le atua to ma le alo ma le ngang pa ia o le ona le malosi malava o le alofa e whaavavau o no le pule au au le lalolangi e le atua na o ia e a fio i me umalava ma o le pulenga e whaangaina e tangata anu ma le Palemene o Samoa i to tonu tua oin whaasino ina mai tu la fono le atua o se tofi pa ia tu whaasolo tātou tālo. Lo mātou atua sisilia se, mātou te whatansia i le nganga o le loto maulalo lau pule whaito tas. Ina ia tō ifo lau whaunga mana i lunga o le nei Palemene. Whaatonu mai oe na ia tonu ai a mātou whelafolafo inga. Mo le whaasisili ina o lau lawavi inga. Ma le soifua lau le leo tangata anu o Samoa. Lo mātou tamai o i le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo finangalo le lo langi pe ono whaia le langi. Ia e whai mai a te mātou le asonei o mātou mea ai e tau mle aso. Ia e whamangalo i a te mātou i a mātou ang sala. E pe o i mātou whoi ono mātou whamangalo ina atu i e wanga leanga mai i a te mātou. Au a foi e te ina i mātou ai le whao sosonga. A ia la vea i a te mātou ai le leanga. A wae o ma lo ma le mana. A toa ma le vi inga e whao vau lava. Amene. Half time. O te whasisilatu a amtaria nei tau manga le whono au whaitu la whono. Salamu e fitu lona whai upo suruiwa. Wai le sami lo wala. Wai e vai e tele lo savali. O au tūlanga au foi e lei loa la waia. O le mau lunga lea ma le sisiri ese o le atua. O lo whaavai ai Samoa. O lona mtau tia foi lea, ua mamanu ai lo tātou wala wina, a wai le tu le moe e le moe lava o ia. E pei o le moa, se tu lou e ofo futai, a se lupe foi e tō whawha o ilan whanau ono le lofa. Tau whaia lai mtangi se tātou taulanga osi ua mai a momoli le nei tai au. A e ui o se tunuma na mamoe fatasi, ai au sanga le tu vai le paleri o fofuanga ma le e ana le fofuanga pa ia o le wa folau tonu le popea le uto wa wai wasa le au te pale sa tua ia le fai vai e ui so wa le ua uma o tai ngarua fo i pe ia ma tu ma watu ia te ia e vi inga e le au noa o pa ia o le arwhao le mautanei o ma malu e le avea sa foi fai ngā e le tuta muriwaina le anga e folau le tifa a le afu e tapuai i le oa le waa ina ne ionge le liu sanga ngana ai wo manatu o le anona ia i fatu ai ngā tausia tula fale ma tula o Malae e anga tonu ai pu e o malu e fio mai o lau fionga te mai tai Palemene te tai il malo fio lau fionga sui Palemene ma le pai o le kapeneta, a fio tō fionga i min stalang lango. Fio lau fionga le te tai le tua ngai, ma le su te tai, e mai se foi o suis fono uma o le tātou Palemene. Le a fio mai o whalurunga mtanga luenga, whala tonga tu ma oti o le tātou malo, o te ofo lofa,
ma whaatalo whaatu nei tai au fou i lo o tau soifua manuia ma le langi ma Lord for lau. Ta poi whaafonga mai a Samoa le tunu i lau whionga ma malu o le awa ma lo ma lau masiofo le sui tō fia ma lau whalitua. Le whaamsino sili ma le malu o le tutino le whaamsinonga le au whainga ruenga whaawino le tala le lei Samoa i o ma malu whaalenga nuu i Samoa nei ma so se tawhala lau langi e whaatalo whaatu lau Palemene i le nei tai au. Ma Lord soifua manuia ua wha ma lo le langi ma le whaafonga tapo i mai ana i o tātou uso i sae i o pa ia wha tala le lei o ma malu wha ma lo ma o sa wha le nganu e mātou te whaatalo whaatu i le nei tai au. O lewa wha lepa le fua le aleinga le nei tai au i le fau alo whaiva o le tātou Palemene. O upo e masani e le tunu o le tātou sā e tau mua le tō wha a e tila i le whautanga. A se tau le mau le whautalai i a to'o le ngang o le atua lo tātou waa i le nei aso. Tafa funga i le atua lo o tō whinangalo. O wase ai o tapo inga si o tātou atunu. A o sona vi inga i so se ngā ruenga i tātou te whai. Anga le leile li i le usunga whono, lau whionga te maitai Palemia ma lau kapineta, tō mai le langi whamanuianga mo usunga whono uma, ai tū mā lo le tunu. Manuia le tapo i mai Samoa i ona tūlanga wha alupe lupeina. Whalinga, mai te tai o mota. Tu saim tu lafon tu mauiwa suono o Palemene o tu inatu nei le whaalinga i le whono au whai tu lafono mo le ilo ina o tu lafono tau whaofi o tāu e lalo. Mua tu lafono tau whaofi o tau teunga o whaavai lua o lua wha. Lua, tu lafono tau whaofi o tau teunga o le tu lafono whanua masuafa lua o lua wha. Tu inatu lene yasu sfuruivo Aukuso i le tausanga lua o lua wha. Sainia, ona pofia mea na omi mta afa, tai re maota. Tu saima tu lafon tu mau, se lau pipuilua, ua tu inatu nei le whaalinga i le whono au whai tu lafono. Mo le ilo ina o le tu lafono tau whaofi o tau e lalo i lona tu langa whaanatinati. Tu lafon tau whaofi o le pulenga o loa au inatu i whafo Samoa, lua o lua wha. Tu inatu lene yaso suruiva Aukuso, tau sanga lua o lua wha. Sainia, ona pofia mea na omi mta afa, tai re maota. Tu inatu pepa. Mua, pepa le Palemene lua filosofu wha, lua filosofu lima, numero 5 sfultasi. Tali le malo le pepa le Palemene numero 6 fasfulfitu. Li poti le komiti o tupe maua ma tupe tongi le pepa le Palemene numero fasfultolu. Li poti fale tausanga le mtanga rengo tupe mo le tausanga fale tupe lua filosofulu, lua filosofultasi. Lua. Pepa le Palemene lua filosofulu wha, lua filosofulu lima numero 5 sfulu lua. Li poti fale tausanga le mtanga rengo tupe mo le tausanga fale tupe lua filosofultasi. Lua filosofulu lua. Tolu. Pepa le Palemene lua filosofulu wha, lua filosofulu lima numero 5 sfulu tolu. Whaamtalanga o tupe le malo mo le tausanga fale tupe na whai wina le stolu sfulu iuni. Lua filosofulu lua. Wha. Pepa le Palemene lua filosofulu wha, lua filosofulu lima numero 5 sfulu wha. Tali le malo i le pepa le Palemene numero 12 sfulu lua. Li poti le komiti o le vaenga tau tamao a inga i le pepa le Palemene numero 6 lua sfulu. Li poti fale tausanga le mtanga lengo pisinisi ala manuia maleipa. Mo le tausanga fale tupe lua filosofulu lua, lua filosofulu tolu. 5. Pepa le Palemene lua filosofulu wha, lua filosofulu lima numero 5 sfulu lima. Li poti le pule msu e tusi le au i ngā luenga le ofisu e tusi. Mo le tausanga fale tupe lua filosofulu, lua filosofulu tasi. 1. Pepa le Palemene lua filosofulu wha, lua filosofulu lima numero 5 sfulu 1. Li poti fale tausanga le ofisu o whai numero wha mawina. Mo le tausanga fale tupe lua filosofulu lua, lua filosofulu tolu. 7. Pepa le Palemene lua filosofulu wha, lua filosofulu lima numero 5 sfulu 7.
Tali le malo i le pepa al Palemene numero 12 li poti al komiti o le vaenga tau tamao ainga i le pepa al Palemene numero 5 li poti fal tau sanga le mtanga lengo fato anga mwhainga whaiu mo le tau sanga fal tupe lua filosu tasi lua filosu lua ma le valu sa ro lua filosu fa patolu polo inga mo so tanga vale le yo lipa mga luenga si tanga tongi au pito maulalo tau sanga lua filosu fa ma falo lo fiong Tuinatu o ripoti e komiti fa Palemene. Mua pepa al Palemene lua filosu fa lua filosu lima numero 5 sulvalu li poti al komiti o atina SS le pepa al Palemene numero lua li poti fal tau sanga fra tonga al malosi fal tisi mo tau sanga fal tupe lua filosu lua filosu tolu lua pepa al Palemene lua filosu fa lua filosu lima numero 5 suluiva li poti al komiti o atina SS le pepa al Palemene numero 5 li poti fal tau sanga le official pule fa tonu mo tau sanga fal tupe lua filosu tasi lua filosu lua tolu pepa al Palemene lua filosu fa lua filosu lima numero 10 li poti al komiti o atina SS le pepa al Palemene numero 1 li poti fal tau sanga mtanga luenga puna ofa natura ma sisio manga mo tau sanga fal tupe lua filosu tasi fa pepa al Palemene lua filosu fa lua filosu lima numero 10 tasi li poti al komiti o le vaenga tau tamao ainga i le pepa al Palemene numero 4 li poti fal tau sanga al pulenga tangata Tiafau mai mo mai fafo mo le tau sanga fal tupe lua filosu tolu lima pepa al Palemene lua filosu fa lua filosu lima numero 10 li poti al komiti o le vaenga tau tamao ainga i le pepa al Palemene numero 5 li poti fal tau sanga al mtanga lengo fato anga mwhainga whaiva mo tau sanga fal tupe lua filosu tolu ono pepa al Palemene lua filosu fa lua filosu lima numero 10 li poti al komiti o le vaenga tau tamao ainga i le pepa al Palemene numero 4 li poti fal tau sanga al whaaputongo ele tu mo oti Samoa mo le tau sanga fal tupe lua filosu tolu fitu pepa al Palemene lua filosu fa lua filosu lima numero 11 fa li poti al komiti o le vaenga tau le vafea loai i le pepa al Palemene numero 6 fa li poti fal tau sanga al whaaputongo taui mo whaalavelave whaafosei mo le tau sanga fal tupe lua filosu tasi lua filosu lua valu pepa al Palemene lua filosu fa lua filosu lima numero 11 li poti al komiti tupe maua ma tupe tongi i le pepa al Palemene numero 4 li poti fal tau sanga al whaaputongo in siwa tau soifua Samoa mo le tau sanga fal tupe lua filosu tolu ma le iva pepa al Palemene lua filosu fa lua filosu lima numero 11 li poti al komiti tupe maua ma tupe tongi i le pepa al Palemene numero 4 li poti fal tau sanga al whaaputunga tupe teu whaafai luenga o mawaenga tausi Samoa mo le tau sanga fal tupe lua filosu tolu whaaloa lo fio Ngā ruenga o le asu taun malo. Kai tau mo tula fonto whaofi mo mua. Tula fonto whaofi o le pūlenga o loa awina atu i whafo a Samoa lua wha i lona whaitaunga mo mua. O te tāpala o whionga le minsta al pūlenga o loa awina atu i whafo Samoa. Lau whionga te whonga whatalai. Ia, msalo ele i whatuina na lafo e mua na whatalo whatu lau whionga ni Tiafau. Ia, i ele tu elo nanga ni lei. Ia, mesi fo ile a fio le whionga te Palemene ma le kabineta. Ia, manu me malu o le tātou Palemene. Fia fo ile whionga le tai o le i tuangai. Ia, whamalo mo le usunga whono ni lei aso. Lau whionga te whonga whatalai. O te whatu le lafo. Ina ia whatu ina nei le tu la fono tau whaofi. O te pūlenga o loa au ina atu i whafo Samoa. Loa awhi lua sfulman wha i lona whaitaunga mua. Whalua, e whionga i mista o ngā luenga tele, whapefo i mista o soifu maloroina, mista o leo.
Sili po la whaitawina nei tu la whanto whaofi, o le pulenga o loa o winati whafo Samoa, lua o lua wha, e lona whaitaunga mua mua, o e whinangalo i e sao no mele i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. O stula fono e whaavai na ele pulenga o loa wina tu i whafo Samoa. Ina ia ai mo mtawhai o i tau ave, malo sianga, ma tiutu le pulenga, ma mo wha moe moenga e so tai ai. Lua, tu la fono tau whaofi o te teunga o whaavai, lua o lua wha, i lona whaitaunga mua mua. O te tāpara o whionga o te maita i Palemene? Lau whionga le whonga whitalai, ia. Ua ala whai mai le mauto Samoa i whanunga le lei ni tai au. Mai whatalo whatu i lau whionga ma le mamalu o usunga whono Samoa. Ia tainane fhoi ia le tapua inga le atunu o lo mai moa ma whawhonga mai. Ia ai mai se i lato o lo au ai mai. Ia ma ofisa langolango o lo tato whatasi. Ma topi iama le whaftai wa isi tia nei tai au. Ia pele li i lona anga lei i le taiteina mai o lo to soifua ma samatu ola i le nei aso ua atofa e whaaua wai le tato ngātuenga. Ai o te tūla i atu lau e whionga le whungwhitalai o te whātū le lafo. Ina ia whaitawina nei le tūla whono tau whaofi o te unga o le whaavae lua awhi lua se fulu wha i lona whaitaunga mua mua. Palua, le whionga i le sui Palemene, le minsta o le soifua maloloina. Sili po la whaitawina nei tu la whanto whaofi, tu te unga o le whaavae lua o lua wha i lona whaitaunga mua mua, o e whinangaro i eisau nomale i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. O stula fono e teu ina il whaavae, ina ia e mo mta upu e whaasino i whaamasinonga, o mta upu tau le tangata msoli tula fono, ma le whaamasinonga o whanua masuafa. Tolu, tula fono tau whaofi o te unga, o le tula fono o whanua masuafa lua o lua wha, e lona whaitaunga mua mua. O te tāpāla o whionga le minsta whamsinonga, pulenga tau whamsinonga? Lau whionga le whongwhitalai, o te whātulu lafo, ina ia whaitau ina nei, le tūla fono tau whaafi o te unga o le tūla fono whanua masuafa lua o lua wha, i lona whaitaunga mua mua. Palua, le whionga i minsta o leo, Apia fo i minsta o sota inga, ia minsta o tiosio manga, ia Apia fo i le sui mai ana lofi numero lua. Sili, wala whaitau nei tūla fono tau whaofi o te taunga o tūla fono whanua masuafa lua o lua wha, i lona whaitaunga mua mua o e whinangalo i eisau nomale i oe. Au ese le ai, ua man malo le ioe. O se tūla fono i te wai le tūla fono whanua masuafa lua awhi lua sifuru, o le tūla fono ma ai mo wha moe moenga e so tai ai. Wha, tūla fono tau whaofi, o le pulenga o loa awinati whafo Samoa lua o lua wha, whaitaunga wha lua. Taruai wa o tauri maina le tusi whamaunia o tūlanga whaanatinati, o le tūla fono tau whaofi o le pulenga o loa, o winati whafo lua o lua wha, ua mai on sainia te itai o maota, o lea o lea whaanga solo i loa i le whaitaunga wha lua o tūla fono tau whaofi. O te tāpālau whionga le minsta o le pulenga o loa o winati whafo Samoa, Nau whionga le whangawhitalai. O tūla i atu e whātū le lafo. Ina ia whaitau ina nei tūla whono tau whaofi. O le pūrenga o loa a wina atu i whafo. Samoa lua awhi lua suma le wha. I lona whaitaunga whaalua. Nau whionga ma o te whia tautalam whaamamlama e. Whalua, el minsta o ngā ruenga, whapefo el minsta su fu maloina, minsta o leo leo. Ia, o tapala o whionga el minsta mo lau saunoanga whaamamlama. Whaftai tere lau whionga le whono, mō lea manoa. Ia peon si le whia tato maota le nei aso. Me se fōle whaafonga Samoa. O se tūla whono fōu, nei tūla whono. I le whaavai ina,
o se whalapa tonga fau a wāre au inātou o tātou o loa, o tātou o loa whātau anga ia mō atu nui whafo. O le neitu la whono tau whaofi e wha moe moe, mō le whātau ina o le pūlenga, whātau inga o loa Samoa. O le pūlenga e mata i tū, whātino ina o aunanga, ma whasota inga uma i le atu nuu. Mō le tu ina atu o ātātou o loa, whātau ai, ma atu nuu, whafo atu o Samoa. O le aunga ma wha moe moe au tu o le nei pūlenga, ina ia whawhaingo fie, mō tātou au whai whātoanga, o na mālama lama i whainga whaavai, ai mai se lava e ai inga o le tua ina atu o loa i māketi whafo atu o Samoa. Ono le pūlenga o le a vea ma se tasi o tātou whaaratonga tu maoti. O ana matafa ioi ina ua mai a foi o na ilo ina, i tusa mai e inga o lo whaatu langa ai whaaratonga tātou mālo. Le tatau o na whaamawina o se whaaratonga, tau whaamanuianga po le Public Beneficial Body. Ia whaamua mua le whaasopolia o awanoa, e maua mo a tātou o loa, e tu ina atu i whafo, mō le manuia o a tātou au whaiwhatoanga, ai mai se fo i le ati nae o loa, fe whatau wai ale mālo. E iei le whaamoe moe, se ia whanga solo peanga luenga pūlenga, mō le isi 5 tausanga, o na toe ilo fo i lea, e pei o masani ai ati nae ale mālo lau whianga. E pei o whalaputonga masani, o le a 5 te itaina lava e le komiti whaatonu. Fuafuanga uma ai maise marapūlenga, na ia mauti noa e so tainga ruenga pūlenga, ma isi fo i tū tino na tātou mālo, o loo whai sao i le ati na ino ta mao ainga. I loa tu ina tu i whafo, e pei o matanga ruenga o whatoanga, ma whainga whaiva. Matanga ruenga o vai whafo, ma whataua inga. Matanga ruenga o pisinisi, ala manuia maleipa. Matanga ruenga o tiute, ma tupe maua. Le tātou wharaputonga susuenga whasai nisi Paulus Ross. O asosi o le au whai whatoanga, ai maise o loanga osi, mōretu ina atu i whafolau whianga. Ia, tātou tārusia ia i le neipūlenga, e fsosoani a tili le atina ina, o tātou tamau ainga, ai maise lava i nai o tātou whai whatoanga. Tā ua tele mō tātou whai whatoanga la iti. Ia wā fōre wha mau popoina o lātou oloa, e fia awina atu i whafo. O se tū le lei lea e una ia i foi, le atina ina o whanua o le atu nuu, e le ngata mō le tau siaina o i tātou iasta i tasi. Ai whaavanga foi nisi, whaavanga foi na iola, e tu ina atu i māketi i whafo, mō nei o tātou tangata, o loa lala i atu nuu o mau. Lau whionga le whongawhitalai, o se au te lenga lea o nei tū la whono. Ia, o le awhatati e rumo tātou mauta whono i le nei tai au. Whawhitahi lava. Ma lau saunua i lau whionga le Minsta, manino foi lau saunuanga tu so pa moe moe tu la whono to whaofi. Sa usu foi, le whawhonga sui mamalu. I le whorsanga manino le whaululunga le pulenga le tātou pre-sitting and nafi. E whaamarma mai le tātou tu la whono to whaofi. I e te tununga. Ua marmalama le whaafonga le tātou mauta, ma lo whaafitai sa noa. Tu sai le whaasolonga o le tātou ngā ruenga, o le awanoa nei mo sui mamalu e fi sa noa, e tātou tūla whantou whaofi. Nā se whaamanatu lava le whongtalai, ia ngai pēr ia tātou sa noanga whalau i tele le whaavai o tūla whono tau whaofi, ma ona o ngā ese e tusa ma tātou tūla whantou mau, ia manatua e le tangwhia me te tasi teimo sa noanga, Palo e tele tu la fono tau whaofi. Ia, o le awanoa ne stasi sui malu, ki sa noa. Ia, tula mai lau whionga sui te tae le tunga. Whaftai lau whionga i le whongwhitalai. O lea ua maalo li ofele. Whaftai le tua. Ina ua sopoloa maide soi fua, sui malu al mauta. Nei tai au ia walfa o wina le fono uso le tunu. Ia o mai fona ia fea pa ia ma malu fa i fonga ta Samoa. Ia na tulanga fa lupe.
Na tu lea le toyo o iai se ngangana. O na tu mau lava e o le whaavau. Ma tau atu e o se tu la fono lo amai lo tu langa whaana tinati. Ia mai e le telefoi nei motu ngā afa. Tu ina atu e ia wala wale nei tau mwhainga ma le wha moe forward tātou malo. O leo te manatua ua tolu ia tala whatau au tua tupe o mai ai tupe whaanganga. Mo le whaavai ina o le nei lava wha moe. Pulenga lea o whatulai mai. Ia sa au siringia. Ina tau sanga e tolu tua nai. Po le ale tu langa e whaavai ai pe whaavai si tu la fono. Pe whaavai si tu langa restala ina wha company. O se company lano tu la fono company. E po sisi lava whainga. O lea whaiai pe tai nei tai au. Ia lau mata watu o leo o ta oto lau a fono. Tu la fono tau wha ofi. E wha tu la fono inai. Le whaavai ina nei wha moe taua. Mela, mo le tu whaftai. Ne tu whaftai o wa leo wa ta oto mai nei tu la fono. E taua. Taua le wha moe. Ma le aunga. Ia ma pe foi ana sini au tu. Pe ana wha ta oto mai nei. Tu la fono tau wha ofi. Ia leo wa matauina. Ua tofia tātou CEO. Ia o ia lea la tu lai fo imtangi olo e wha foe le nei wha moe foe e tantonu e le whaingo fie. Ia al me tā ua. Lea ua tau nu mai tu la fono. Ia ma ua wha tu la fono i nalo ia e lolo tofinga. Ia halo ane la ia e. Sa gai ai o tai. Ia manuia lo wha moe paule mea. Tu langa lau wa aila au tele o nei tu la fono. Ia o tele i o au lape. Tele i o mo meo tapula. O tele i o no tanga. Ia e te tonu. Ia o whiriwhiria e sunga CEO. O lava lon to mai mo lon sila fia. Ia o arwha ngai o ina o nei tu la fono. Ina ia tau lau o le wha moe. Pe ona mai e le malo. E tu taua tele tātou o loa o ina tui fafo. Tātou export. O al mea le tau tātou tau mwhai pe iai. Le atina enga o tātou tamau ainga pa tātou economy. E fuafua hole da tau mwhai. Ia si tia, i si tūlanga le lei, mai ia tele tātou o loa o ina tui fafo. Fua le i o loa o ina mai tono le tunu. No na ina o le export ma le import. O le import o loa iai taimi nei. Ia whai asi mawai, ma o lua tele i tātou o loa. Whatau ina mai fafo. Ma whaulu mai tono le tunu. Masalo pe la tata biliona tau sanga tupele alu la wina mai o loa i tonu. Ia la titia tātou o loa lo awina tui fafo. O le tūlanga fo le sa iai. Ia wa to ese lisi vanga tele o tātou export sa iai. Ia le export lea mo meo o loa ia mo waia le Yasaki. Talo o na se ese Yasaki ma tātou tunu. Ia wa to ese atu lisi vanga na tātou export. Sa so san tele tātou tamau ainga. Ia nei tai au, ia lewa matau atu. Tu la fono i toi wha moe toi la langa i nunam toi wha le leia tili tātou export. Tātou loa awina atu i fafo. O nisi o matawha ioi pe ona whata oto mai. O le sa ilia leo makiti fo i fafo, ia tunu me mau. Ia se tūlanga le lei le tūlanga. A le fautuanga. Le lei le ngā lulue so tau au. Ma tātou komisina whatau inga la elo ngā lulue i fafo. Samoa Trade Commissioners i Europa, pe Australia, ma New Zealand. O ngāru lua foi lātou e sa idin tātou maketi mo tātou o loa. E au ina atu ina atu nu. O na winga, en tā ua le ngāru lua e so tau au. Ma nā fo i tamari i ala tunu o lo ngāru lua ai fafo. I wale una ia o le tātou export. Tā ua tele le ngāru lua fo i whelangolango mai. So tau au mga lue whaatasi ma tāngā lue ngau o mtau pu tau vai fafo ma whatau inga le in fact o le Foreign Affairs and Trade ma peo la tau nā o lo ngafa ma tūlanga fo i lele o le whatau no ina ma le i tūlanga tau whiangainga whaavao ma lo o lo ai whatau inga ma le au ina atu o loa i fafo tā ua tele ma fono tā ua alwanga i a Trade Commissioner ma le in fact ona elo ta ua tonu tu la fono tau fa ofini nei ai lo te tonunga
o le anganga na o lo iai i le CEO ma le minista ma le nai tū e tau ana sisila lei wa e tau na ngā lulu e whaatasi ia ma whapena no ngā tusa i tūlanga uma o whamoe moenga e pe ona iai o le tūlanga fo i le tātou tasim tāwhaioi o le sisila lei mo me o le tū whaatasi o loa ma me o packaging o tātou o loa wina tu whafo wa e tau ona ave se tūlanga fo le tō sina fo sisila o tangata lei whafo mwa tau tātou o loa ia e tele la mo me tūlanga o le labeling ma mea o te whapena e tau ona ave e whataua le au te wai atu e tasi nam tāwhai o isi sila e tātou export authority a wai e le ngalo le mawhau me o tupu tōnai e sa e tātou whale fo lea sa lolomi ei mo e lei ia so ia e peitai e au o mai tu tono la tunu ia isi fo i whatau o loa mai ia tunu e mau i o ma ave isi tātou e lei sa whapenano lomi nei ma lo lomi whafo si tūlanga fo le whaatelinga mass produce e antoi whatau ina mai lei Samoa mai si atunu o se tautau ngofie o lei unga tapuni tātou whale e lei le sa iai nā vai tau ia e si lawa nā foi vai taimi sa peisa le iai tūlanga fo tātou tūla fono whavao malo ia e mo me o whengai ngā fo ia i lalo whavao malo ia pui ai o loa lisi atunu e whatau ina atu lisi atunu tūlanga tātou intellectual properties e mo tūla fono industrial designs o trademarks tūlanga whapena o le se whateita inga tāua tātou a pepe e o loa tapunia tātou whapepe o le tuis whapepe ia o inei na mo ngā o siel pepe ia awa toela ia i whafu ia le mea nau tupu na sa le fo se pui nga whawā mano a tāua tele lo te vai tasi lea am tāwhai o isi sila e tātou export whaari ina ia whapena o nā o ina ia tātou tangata whai o loa e mesa i mo ngausi o loa ia laiti i tūlanga whapea mo le pui nga whatula fono tā watu i whafo tātou o loa e whatau ina te mantua e o whaisi le watu na so ta i mai tātou whapepe e ame se tusi o le la fo i lea le malo New Zealand o le Commerce Commission e ia mo me whapea to inga loa whapea ona ua lato maua apa pepe tusa lei label tusi ere ngō Samoa whatau ina i marketi Asia i New Zealand ma Australia aere ni a pepe ngausi Samoa sa ili atu o a pepe ngausi Asia na lai whatau so le whafu ma fuai ona avere mta o le Commerce Commission tau si ai ona toi whaia na whainga whapena o mea i o puipuinga i e tau ana no le tatou te angai ina toi una ia ma whaamalo sia tatou export ma o loa au ina atu i whafu sui al komiti e ale tala noa mai le tūla fono e lima sui al komiti whaatonu komiti whaatino e ale whautuanga ona lele ma oti mai po ai i sui tono komiti ia le whautuanga ia e le whionga le minsta ma le tatou mtangano tau nei se sui o le au foi le lau vang foi le socio fai whatoanga tau foi nei se sui o le vanga le a manufacture and export association e tau nei la tūna i tono komiti nei ngā rulu e whatasi tele foi mo so a komiti au te vai atu iai e lango sua al pulenga tāua tele o nei iai le vanga le o sui al sros tātou whatu sue e wa pea foi e tātou mtanga luenga whatoanga me siale le tū leo biosecurity o mea nā leo whatau ina e isi atunu i o loa e watu i te tonu i tūlanga nā o leo te mātau atu e iai ale tūlanga o le pūlenga e ro iai le vaenga le whapea e mawhai e o na whaongana whanua lisi ina na whanua ma tūlanga whapena ia o le whatoa tātia mai le tūla whanu tau whaafi au te leo malmalama la e fsiri atu e leo whionga minsta se taimi wha malmalama pasau no wha malmalama po whei whanua ia o ai pau awa enga ia o leo te tāofi o le tātou stek whai lei o i le me le mlewa le whaleolo o ia i le tātou sarasi ia mai i le menari whanua ia o tātou male se wha vai le
tātou talo ina le pachele mawai atne a uni. Tāo nanga fōu leo whātū mai o le Lands and Survey. E rei tau nuu masi tūla whonu tau whaofi whātūla whonu ina. Ina nām tanga nanga fōu. A si silani. A wāle wanga ngāre stek. E pia nāt pauna ni whanua i o te vai eku. E ono anga waai i le tātou Export Authority. Ia ai si silani pe o le ale whainga e whai ai. O ala neno pasi mai o vai. Ia pia laua to itia pula pengi ma umanga mea lau whai ai o. A si silangi po le ase whainga o whai ai. Po whai se tūlanga hoi le whaadisi. Ia po whai se tūlanga hoi le a po se whaataunga. Ia po ni whaatoanga whai whaamalosi. Me ia si silane iai. A pauna o whanua ia tātou malo leo te vai atu. E ongo anga vai i whaamoe moe lea. Ia po a lava i tūlanga le whaongainga. Ona reta no mai ia le tūla whono. I whanua le al pūranga whonu nei. Ia le patawa vai. Ia e leo ingi whanua o mai lalo pūranga whonu nei. Ia pēna pauna se vai ngā leo utano atua. I la una wa ai i le tūlanga iai. O tūlanga mo malosi anga i o te vai. Whai asi malo losi o au lape ma meo tūlanga no tanga iai. Ia pēr hoila i le minsta. Le minsta le MPE. Le minsta le MPE no te vai atu. Whai asi malo losi o avo i o. O malosi anga i lalo tūla whono. O ile mo o ile. Tūlanga hoile le a e mawhai e le minsta le MPE. Ona tāpā ia mafuanga mai se sui o le komiti. O a mafuanga mafuanga le whono. I se whono o le komiti whatino. Ia sa manatua o ia me ia tātia tai whono malang komiti ma le whailau tusi o komiti. Ia peitai. Ia leo o e mwhai a le ministan tāpā e se mafuanga wala ina le whono le as whono. Ia e tau mau fofo le mafofo pa vai atu e nei e tu a inga marsi anga whapea. Ia e pei atu langa na e tau na sisila le iai le sungan CEO. Awai o le sa ma e pei au i le patia da le tanga luenga whato anga le sa mai ia tupe whaanga mo le Export Authority le asa o lau o sooi. Ia matali mai la fionga le minsta o whato. Ia rewa sauno maua mai tula whono lau o fionga le minsta MPE. Po le ale sa o ai tonu le minsta o le nemtanga luenga. Mo si le fia le tonu ia pe oi mātou ia ngā lua atu ma watu se manatu. Lau fionga le whongwhitalai. Anga le mele atua ne aso whono. Alo, aftai. Tai e lau whionga le sute tai mo lo whionga whaalia. Me se foi o le tausi tātou taimi whatapula ena. Malo a sa mo aftai. Ia o le avanoa ne o stasio sui. Tule mai sui o whale ata. Leo tule mai. Ata lo fatu lau whionga le. Le ata numero toro. Whangar whono. Ma lo sui fo maua malangi mai ale pa iol. Palemene Samoa fo uso Samoa ni Tiafau. Ma lo le on sai ma lo nga lui. Ta fo ile. Fa fonga ta po mai o tatu o tunu. Mai lava I maunga tele. Ia o lo Samoa. Ai ole a fai se manatu tu sal tu la fono tu ina mai. Ole ta no fo mo tilo tu la fono. O tau mātau, o wawai, o ani mea fou, o ani suinga ese atu, a le a whatino I lalo le, o le mtanga luenga fou le la whatu tu nei. O a pea ona si le fia e lau whionga le whono male, malo le tātou Palemene. O nei, mta upo nei mta upo, e lesi mta upo fou, mai talu lava foi ona o mal Palemene. Al mea lava lea au nga ia ele tele ati na el tatu o tunu. Ia al tam fai le fatu poina tatu o loa avi fafo. Au I e mo me se leni. E se tongi e tatu o loa mai tonu. Ia mso swani ma losi la ati na ino la tunu. Mai o leo fon fatal no ina le samtanga luenga lea pese marketing authority
o le export me ala vai tas o le meta ua fa fatai o le ua fatuina nei vai tau anto foi ala hoi le tu na so loim tanga le ngal maloi le vai fafo o lo avi fafo le trade ia lo ia le trade i le tanga le ngal foreign affairs yo la tu nga fama fing fa vai tan noanga ia tunu fafo alo i fo ile va nga tunu lavon tanga le ngal MCO o ye nei mai al tele tau sanga ai peira mele lenta to fa na nau iai ina ia vese asem tanga le nga patino tonu ai meni me lava ia le ta to fa na nau iai mta to tam fa iai ina ia fa tu pula ia le export ia e sa wa el watu o tanga tonu ai to tala no ma so so ni tonu lava i lo fa fita uli iai ina ua fa vai mai le stros le nganga foi le sa iai ina ia nga sia ni o lo e substitute ai pe tam fai ina i fai titia o lo mai fafu le nga tai lea ia fai ni o lo nga o sia ni o lo tato tonu e fai on ave fafu ila va ila tu la fono lo fonga fono ole ano au tu o tu la fono nei ole va enga le a lona lima matafa yoi tau ave al pulinga functions of the authority me esa o fia tilo e po atonu wala to me ole au mai fai me ese mai me lo fatino nei o tilo le lisi mai le a tau le ile chei le fa solonga e lo tala tonunga lo vai vai pe alo to sasi fo ila matanga ole ho to a mata mai ile me le ta to fai o levanta to fai e sa ili ma ke ki faf au fionga e o me le so la o fa fo ta to tanta so ma ke sa ili ma ke o levanta to lo ma ke ma me ta to te vi faf sa ilo tala tonunga e o mai fa pe mai o mana mato susuenga o mea ia le la tatu titilo ia o le mea le tu o le ai tu mai la le ai tu vitia o fa iunga o telto nunga i lo le vai vai o le mea le sa te una pico i lunga ave mo ai fa mo le tanga lunga le o ane mea tatu tam fai ai a mea mo ai tan fa mafa elim tanga lo ngam tilo iai o le supply and demand me fai on tatu ave fafo wa me fai on fa ava pea wa al mele tu tau te atu ma se lo ma nei ia o kale matango te lero no tau mo na vel a fai mai lo le al fai o lo fafo e fai langa menga container se lo sfuru il masing e ho folo nga wailem fai o le o leva na ngaru rue o le mela le tal no tuai wa o leva na ele sami leva na ele society fatu anga o le ho ele women in business o la to ia o leva na ngaru rue meni awa o le kia to le mele o le fisa fatu anga o suppliers pe ma fai ona la tonga fatia meni ina ua nga osi e le srase le fanu ski hoile nai maua fa mo monga lo fionga no launga o launga i o fai ati ai mtua vai tele le mafu ole ele leile le mafu fonga no fai ai ole me tonu fai o ski le talo mo e lava le talo le leile ko fo ski na mai lo le fangu ho le mai o fa to tau le fangu le pese lo kala ar ka ngar king fang e fa fe la na tatu kom fa ile va ngala e sa no ne sui pa mi pepe ma to sa ye fengol pepe sa o fengol un part time o le tala le tama lo le fa ye pepe e le mo fa ye on to compita to ma to no fa o ngar king yapa e mai fa fo
O le ke le le cost, o le cost le ki apa. A le popo ia mal pepe. Ia le ka kelo. Si dia ka ko Samoa. Le lang fai tu la fono vol tato malomo incentives. Inga ia awal ko ngia kiu ke olo mai fafo. Olo ia mai e nga osi ia. Olo ia ko avel export. Mo tuti tax free ia me o mai ka ngau ia fai. E ave fafo. Ole ale si va nga la ufion. O ke popole ia. Me le sa pisa ta u ele fion ngai. Tai o nei tu wana fi. Le va nga le o lo mau ile. Va nga lo na valu le tu la fon. Le o ye. Le ho mai le tau le, o le tau fa e atu. E toi fa ola o le imposing or recovery fees. Tau toi fa e atu toi tongi ila o nanga tanga luenga le. Ta si la ia mea o le fa atu o le ai. E foi le fainga ta ai ma to ai ia tamu fainga fa peni. O le atu le o tato e tamu fai. Ia atu e malatau nei tangata o ma ia o lo e fai. Sa fela ho tuanga le fionga minista. Fa to anga ma le sos. Nei tangata ia atu e watu la to mea foi le sui. E fai fua. O mera dai tongi tato le malo e fai mea ia wa ala tu nei fai so nga samta o pu tongi oi. Ia mta ngota ma ele to fi fo ia. Le ho la o te ta vai tu ton tato tu la fono le. Le o man le o fatu ina le. Le mtanga luenga le. E ale ho fa pe mai. Fa la tonga le. E tu tongi le la to o nanga. E tu recover la to o nanga. Tau on toi tanga era o fionga mista Malae sui mamalu se mo fa mo monga. Ya. Po lena tau le sui Palemene na sa no le pepe. A sui te tai mo tatu fa mo monga ne fa sa le tatu fa mo monga. O sui te tai le tu ngai na sa no le pepe le sui Palemene. Ia o te se tu sui Palemene cha pipi ma tu ia fa sa oi fola o fionga fa malolo atu sui te tai. Te tai le va fa fight. Yeah. Ino fai fola maka. Mako o sai o ya pangi anga o disi mako malanga o ko fo ia ko ilva anga le mala ko fola maka ia. O fo le ai eu. Au skongi ma me. E ngoki. Me lo la ia. E kaunga ia e kaunga mix mal fola maka fo le mai fa. E sa fai fola la u ko la. Fola maka ia le fai lu. Awa e o manene fai le costing o le fala mat. Ia, kua ma o lunga le tau. Al fala maka le fa ko fala lunga, al korsu sengir pomo. Ale le winga lan fam talanga. A fai la wa o telton, pa fo ia men fenta to ave in pau. Me le high end. That's all la quality. I me ia fai na fatia ona e tato. E tau fo ile tauta. Awa le tatu te do. O me ni fai atu no e fa. O nga kai pidionga kai fie sala milionga lako makiki. Ma lako tangata. Ia ko sa pe ro su single tau lo e milionga la ko mo te. A tatu la. Tatu o ye le vai nga le va vai. O le si me le a mai tu la fono le misi tu la fono la fionga mista. E o le tatu o lo. Ai ele o fata o tele fa ma fa services. Tasi ya me o le ua. Walu e luma le tatu o tunu. Me ala va tau human resources Samoa. Tanga tata mai mo kong sale me fa pena. Tele Samoa. Nga tau fai promote abi fafo. Le venga mai lisi va nga ia me o call centers. I nei. Tasi na me tau. Ele foi a boa tatu tanga te fa fo la resi. Vanga o manga o export. Wai. Al vanga le pisin tele tu pele usau ni tonu so so ni ya tatu umai. Fati no ingol tatu. O ta foi nei. Ina ua tamu faile vai le fang vai fo le.
Wa e sin tau fai avi fafu. Sa matu ele vailen fai avi Amerika makangaka. Ma na ia. Ai ole fa fi tau lia le na i foi la mtang. Na mato mai le malo tam fai so ese so swani le thing on FDA. Me ele I think tama i Amerika nei fa tanga tui va tungole. Va tuino le oloa. O mea ia. O te talo. O mea la ia te sia vanga te la afia ngai man tanga luanga le. Fai la tolu pe pa work o mea ni so swani nei tatu tanga. For free. Ole bato la to service. Wa o tasia mea tango tateli. O re kamo fai au sia standards. Ia tapula. O lo o whaatatia mai atu nui whafu. Ai lo tal tonunga, wale sa wai fui. Le vaenga leo ni tau tala e le a tau te. E mea kau susu enga. E leo watu whautuanga litu. Ina ia ngā lue whakasi mali swas. Te tonu le aia se meo tuele swas. Tanu nei on na tulai mai a hionga e la uli. Ili swas. Te leo me fau me le leilei. Na leo ai tilo po le almea mai a mai whaifa a export. Ave fafu. Ai ia taltonunga. Taltoni ia lava ia supply. Ia mawhai e tātou an whaamari e ina marketi mai fafu. Ia o se toa lalo lea lau whionga ili. Alo. Ile whautalai lau whionga minsta. Ia so soni a wal tātou o lo whai nei. Mo lea ngā ilu mana. Malwha lau lau whaftai. Alo. Tau noe lau whionga le sui malu. Mai whaleata numero tolu. Whaftai whai moro sao tātou tula whanto whaofi. Ia, tula mai lau whionga le steta ili tuangai. Ia, o leo o sao noa ta maori tūna. Ia, tula mai lau whionga steta ili tuangai. Lau whionga ele whongwhtalai ia whamalo mo le tau langa na isi tia ele nei tai hao whaftai ei le tua ele ele an pule whaso I fua te teina mai ei tātou mota nei wā ngā luenga tuua whawau ia o mawhoa an te puipa ia Samoa I ona tūlanga whalupelupe. Hala au le toa ngā iai. Hala whailo se sinau te mai sao tātou tūla whono. Hala son nafi sa au whalongolongo le iai whamoe moe. Hala tūla whono le nei. Whamoe moe le lei. Mai e le tau o na tātou nofo ai fo ia lava wala e ma whai o na wia na ia tiltele ai o loa e avenati I whafos me le lei. Ai o le lifa o le whala po tonga fau le o toi whatu le anga I le whamau popo. E o le me atuana sa o mo le aso nafi. O le whamau popo. Ia o tele la po le ale winga o le whamau popo. A tātou te tau whai matu I tū. Mo le anga I le rumana. Ai o le merine o export port po pulenga o loa. Au ina tu whawhau tātou foi mai ai. Sa iai le tātou copper port. Sa iai le tātou cocoa port. Sa iai le tātou banana port. Sa o sa whai e foi ton. E veia o ma suilm tanga luenga tupe. E komiti o manei ma u loa ai whawhitauti. Te re whawhitauti sa whawhengai. Ai mai se e lana teimi.
E wala mai o mai boards nei na teimi. Ia ai inga o loe avi fafo. Ma se leni. Na alu alu. Amata mea mai ai ia lau fai whatuanga malatou sa leina o loe fafo. Ka pungi ia ngā mea lisa o ngā. Wana o lea whaina i o latou. Popo, koko, whai. Tō manatunatu ai mene sa ola i Samoa. Nā veina i Hamburg, Germany. E al tātou koko. E la wasi singa no walua i Hamburg o Samoa. Ma tusi o loa sala natu i Samani. Ave i Beltania. Na tātou popo a wāle swau. Ia, ma le tātou koko. E iei whai ungan whai a komiti nei. Nei i na pē umai i a mene. E le teimi sa whai nisi whai ungai lelele. Ma whaatonu umai i a au whai koko ma au whai popo. E au mai umai fua e pia nei. Wa le tali tonuina ia le au whai o loa. O nān ta pē ai. Ia wae, le ale mea le toi ina sau mau mai sa vai ia. Mai langa ako popo e kasi. Au mai e fua e nei. Te le tupe nā luai. Ai, o le tulanga na le fau mea nei. Al nei ai le tau manatu. Tau sanga e whiu salau i wano. Matoi le pepa le kapineta. Ma le whautuanga kapungi ia le pōre whai le na toi. I silia na i le whinau ale au whai pisanisi le exporta lato o loi whafo. E lea se me silia tu nei lo lato i silia kule lako malmalama. E avea lato o loa i whafo. Le alana sa wai. Le alana sa o lotoa ia la tone o avea la to loa. Ai o le whalawilave le na tupu. Sau o ki kako wha, mai. Tātou mwhaile, mai whai mai i sala etu. Tau mwhai, le mwhai, mai. Sili aku ngā costly le production. A sili atu an tau ngō fie ia whai mai tono New Zealand. Mai isi atu nuu, Filipainga mai isi aku nuu i Amerika i Saute. Ai sili aku ngā lalaka kākou. O le tonga whai pito telea. O tonga whai tamale o Charlie, Westerland. Sa masani o walo kilo i emo whapea o koe laki Samoa. O le whapupunga, o nei mea, o le lei a wala, o a whaka a wala kau yuka. Koso kui ai el kise, sui ma kulafongo, whaofi mai ai i a kawale, whawhaingo fie o nangalue ina o loa vi whafo. Whatu nei le luafe ma le lima ma le ono. Whatua e lesi minista, e whamai e lesi minista e luafe ma le ono. Le sros. Nel men whatua e le sros. Na whatu le sros. Ona o tātou vai atu. E makua whankake le o ngā kaofi. Oi ona whaingofi ona ave tātou mea mata i whafo. Ona malolosi o mo mea tu la whono quarantine. E tā ofi aile aluatu o mea mata uma. O ngai aluaku ai ma whama. Lalanga leanga whaiele sros. E lo sesi aiku lalanga whaiele sros. Kako kam whailoa. E ngā osi o loa. Ina ia le ave matai whafo.
Ai vaku ua uma o ngā koe whau mai eisi o lo whau kai pele whisky. O na watu lola i whafo. E le toi apply iai ni quarantine. O lana wenga la. O le mta upu le whenga tai whenga mta tol production. Supply. Ala whau sanga maketi e. Ele o mawang ka maketi. O la kele maketi. Al whala vela ve. Ele o lava le tatu supply. Ai a fua sa, wa umang whai uma mea. Ka penga le lei ia tulafone sui e whai ngofia na mai ta vale. E o yuka kankai ngā rue, a sa lau ngai. Kasi ala ka vale ka ke lo ngā kai ka yuka whai lo ka maa. Ia, o whaka awala. Ia mai ngofo iai ka wholo whale, o lo whakoa. Ala mele kupu, e le o lava al kako supply. Le lana tom whai ai. Tato liulo e whauisi koe ngā loa. E ave whafo. Kai pela le whisky. Kai mea ka wele whisky. A fo ia rumai e kalo su. E me whai fo inga whai mai ia e le whisky isi mau ko whalongo le koko. E sida ko fo ia ngā kaua. Le ngiu. Ia lai e siau ngā. Ai o le ngā le melea. O le roko e o kalo e le kau e whafo. Kalo su. E le lai o mai nei. A o ku ngai ka kou I whafo. O le mela e no maua. E tau na whatau sa tātou whale o loa. E tu e tātou tangata. Wa ave umalau inkia mai whiki. Ia whale o loa I whafo. A wakula kalo. E rea maska ku whiau e ngofo ma whakau o kalonga mai. O akalo le e waku ngai o kalonga mai whiki. A vange kalo leanga mai whiki o kalonga mai Samoa. Whamtalanga na lena o mai. Lena le lonto e whatau tātou whale o loa. Lai e nei. Ai ngō waru laka mai ngai a nyusiro o kuwai. E rei a mai kalo ia. E rei a fo i o a iluma whale o whale e wawa. Tusala lewa iai le mea whai na o iei tātou na. Al whawhita auli o le supply. E o fo ila e tātou ia. Le awa maile si kampangi a mai ngai a whaingo fie. Wanga ngā mai aka oi Samoa ku valele al whafu. Ele o whaingatali nā mea. O le fo ngai le officer le Pesa Plus. La mea ngā lai ngā maile officer lea. E le mafuanga. E le mafuanga ngā mai ai le officer ngai. L'official ngai lato te una ia le free movement of goods. Il va tato tunu ma Australia ma New Zealand. Ia. Te roi la te ulenia tato lo. O le foi la tu ia i tonu. Ma le trade in services. Tato tangata aleini mea export tangata. O le mta upu foi la I le tulanga. Whawhele brain drain, no mena tātou e whai. Whai ngā luenga, whai aki ngā e kekeli. Whai ngā luenga I tangata. Lea ua te tala mai awa nonei. E te tau, on tātou whangaina. Le lala matei tū. O a whamaupoponga ia o le a whai. O tātou whoi mai ai. Ma le fo e telemarket. A o le una ia tātou tangata I nei. Ina ia ngausi mea ma vi whafo. O le melena tau tele. Le ufata ote tātou. Ia wala whawhaingo fie ufaka. Ngā ngai roka uka. Il ka vale kaungo fie. Ia kura uka vale. Ia swal vali lo mamanga. Whale lil mamanga. Ai o le mea taun tātou tilo. Ki kira kongwa il mafuanga. Wala yung kupu mea o i nā.
Nei ai whawhitau. E tau nālu iai. Lo tātou malo si muni alfona. Alo, sao noi lau whonga te le tuangai. Misi whanesi o whautuanga mole anga ilumo le tātou. Whalaptunga fōu, wa tāpena nei. Ia misi whanesi meu tuanai. Toi whamanatu mai mo i tātou. Me le malo mo le saunuanga. Ia, taru ai o leu tātou la lata le tātou te malolo. O lea la whaatati ese tātou ngā ruenga mo le malolonga o le tai au. Ia ona toi a matai le stasio sui mo le tātou. Tula funtau whaofi. Me le whaatati ese ngā ruenga le whanau mo le malolonga o le tai au. Ma whaawau se ia mai ale whaitau. Tia. Hatai lau whionga le whawhitalai. Ia whaalwaina le. Mo le atu whawhitai le. Lau whionga ma le malo le. Tanga ruenga ia awa fo le. Taringa sua. Talo te il Palemene. Butula ia tu e whaisina manatu i le tātou tu la whono. E ona tu la whono. Le eo lo talo inga ngi tem nei. Lau whionga i le amatanga no ta upul nei. No wa tau le Export Authority. No wa pe ai se tama i section fo le tu tonu. O le mtanga luanga whato anga. O pe o le mtanga o le minister whato anga. Sa amatalia mai el tau unga le mel nei. E le lai foi tu. Sa nau wai whaalongolongo. O whea le mea la anga i iai. O na pe o le mafu anga na amata mai ai le whaatano anga le. O le whaalapatonga nei. Ia o tātou o loa tau whato anga e ave. Il tātou whale foi lea i o tau. Lea sa whaatu mai. Ia o le mafu anga foi nā mātou whaatu wai whale nā. E whaonga ia ia me o fua whato anga al tātou stick. Lea po sa minsta i lalo stick. Whaia. A te ua o le taimi o le COVID. Whawhinga tānga watu in tātou. Tātou fu whato anga i whafo. Ia mapeo i nā whaua. Ta Apia i fo i le. Ia le nau o tangata. E to eo ai o mo wole aini tātou fu whato anga i whatu. No whatu mai la le tu langa nā. E sa uwhiwhia lava. E whaftai o le ato i whauau. E whainga malo ia le aunga tonu na whatu wai le whale nā. E le whapea na o fua whato anga. Ia o nai o loa fo e nai tātou tangata fo i e private sector. Au whai whato anga la iti o whai mea tau lima. Tūlanga o whapea nā. I e whale. E ave ei. Ma ui fo tā tangata e whatau wai. A le lau whatu le authority. E ia ilo na Purisili. E ma le poa tu sala o le state owned enterprise by itself le bele. Wa ese mai alo se sia matanga luanga. Ia. A tono le o se vai ngā nale ngā maloia e au ngale o le wala le e au ngā mo le tei. Alo po le ngala ufionga. O tilo atu i le. Ai o inga le ua whatatano mai ma functions o le tanga luanga nei. E le la titi me le la tatou tutilo iai. E le la titi. E le pape o se me voi lau mawhamua. Na o se section nei lalo le o se whatanga. We are now talking about export i whafo. I whafo atu Samoa. Now we're talking le ngata i New Zealand, Australia, tautanoa foi Amerika, tautanoa i Europa, Britania. Ono uma whapena. O te talanoa atu i mea ilanga o uma na saingi tatu whenga inga ma nei foi nu. Whaangai no inga o tatu whaatau inga. This is the core mea lea. Whaatau inga. E le whapenga tatu mea atu. E wat foi, mai foi la tau o loa i a Samoa. O lo ponenga la. Mai mau e peana au mai le organizational structure o le tangalunga fau lea. Se tatu le tilo.
Peto fia tangata ia fa moi moi fati no le menne. Wai ala wa ai tu ai. Es e ai vai nga tape nga wenga le fa ele MCO. E il vai nga ole MFAT. O tatu trade le ona fatawinga. Ia mai sim tanga lo le stros la to e fai pa anga mal vai. Ole lo bula po langa I our expectations on this matanga folia are we supplying them with the resources e tali mai ai a fai wa fai matanga luanga fai lo ia mautu ma ia kava uma me nei le ta o nisi ia fe ngai na fa va malo le ia le pesa plus le regional dato manu sila Australia ma manu ol Pacific tasi fo na me tau titilo ai e fo le si le picta ole fenga nga fo i fenga nga tato faia I o e lopa le tato fenga nga le na fai manu wa ia le ato to mai no Europa ana fai tato fenga tasi na ta fo na mai e tato fenga nga fai male Petania I lalo le Brexit na wo ese la to mai lalo I le EU o e ana no ta wo me na o me ta wa on ta to fata wo I le mele if we are going to operate this to its fullest level o me na ta tu chilo ai o le mele le te pole yau po o mal male le fionga le pulisidi le tele o langa mata fa yo ile la tawan. And also, malo, ia ave resources I tonu I. Ona le to iai leo nisi mea. Ona le tae nai uma mai loa leo I la to lo faya export. I lalo I. Wa pelen tau, ia pe, pa wale mea faule iai ona lo fatu wale. O ia CEO ma fain tangalo. Ma mea uma nei le iai, tau ma fai e fai ia. O mea uma, tau mo ai. We have gone down that road before. And to limited access, for a limited success, for several reasons. Ole, ta ole melo demand and supply. Lo ta tununga, pensa wa fo inis. O ina o lo la pe ta tong finga. Le ma fai ta to on a sustainable le supply o mea le ta te man le man o mai nu la. Wa le man o mai nu la mea. Ele fenta to to ave. Ele ma fai. Whaarua no walu le Expo I China, Shanghai. Mato woi mal to tele la fai o loa, private sector. O le vanga le fai le pia, o le Strauss, le whisky, ia manai vanga le women in business. Avi o malato o loa, mal malato foi le ia I maua I tato market. Ia le mena tup. Fia tele ia le market usai. Ia malata no le market usai. Ia stama I no ule ia be over 2 miliona tangata nei tonu fale nei. O se fia o mai tato o loa. Fia inu le pia, mai o le leila, o le whisky, o mea I o soa u fo e fai moso oi, soa u fai fitau, lai fo mai nei ma fina sa matou malanga. Nau ai nei. Ai ta u mai ia le amount, the volume le man na oi pisinisa sain. Ia, esa mai se fulu container pia. Ile vai aso. Se fulu container te tele, vai fasulu. Ile vai aso. Ia, lua containers whisky o meio o tatu fatau da mai pusa fo ia meio o lois wa manongi foi fia tele sai. Na ta o mai oka. E le tai on ma fai tato. Ole tanga foi la le la tu le mai. E tau ona sila I tu langa ia. Tato tilo I marketi. E tau te mawhaia ona tatu sapalai. Not marketi I tau te mana o sapalai. But marketi e mawhai on tatu supply. Not what we want, but what we can supply. No mai foi sapani. Na ele trade tripa sapagi ngo mai. Fia le ulu. Fia e mana nao I le whalamata le mau atu le ulu.
Ia ai o fata amilu sa vai. Ia o mawai sa pangi. O le mo le ulu e fai le fuata. E le whapela o le alu atu al sa palai. Wan me ngamna rato every day for the year. Watu al sa palai. Awa muli lo i for sa palai. O le ulu e fua. Nei. Tolu masina e le toilo se fua. Ina mabea fo ina mutua ingale. Le fia sina. Sina te mari ina sa ngau ai vaku ngei me ole. Me vo le recruiting free. Toi ngā whalamata nā le wa nau fo i tangata le lang. Mo le soifua malaloina. Ia, pe o tūlanga nā. Tātou tilo i se mea tau te mwhea o sa plai teimi nei. Tātou tangata fo i. La halawa le nau. E mohua la le tupe i amata fo i na hapia, whiwhia pupu. Ai whatu la ia le nau o tangata i na i rupea lava le ia le toanga e whangai o ia lato o loa ia. E le whapena whatoanga au o isi foi o loa. Le foi whai atato soani o masani ai i le private sector. Le avatai, le le lua lau li masuruafe le wa ia i maisi foi tatou. E tau mawhai ai i una i ala to i maua le melea. Sustainability of production. Ia fai. Au le lua masina mau matupe ia. To atu fo ia ile. Ia mai mea, ia wape. Whai se malolonga nei masina. Pe ole menga e tifite ele pepe so tato mele fai. Ai o te langolango ina le initiative. Ai ole mawhai on tato whaia in a sustainable way. Ma waile aunga le ana mawhawhau ina i tūlanga lea. Pena whai atu, e leo ni me fau. Me wo lewa fo ina whinau iai. E per whatinonga lea la inga whai ma le tau nui tūlanga. Ea ma le mea le tu whai atu hai. Nau a tātou. Ai le whai tapala ia be hia bada o Mulinu'u la. Ia. Na o se la ma le vaianga na. La o fionga. Ai o tūlanga la e tau e te au. Ona o whengai o umon tātou whaia. Te vangana e whaia na o nisinu. Ai au le awhia i nisinu. Ia ona upu iai leo tātou. Pena o tano ana whi mele o le intellectual property. Me tō tino tau le ata mai. Ango mea sa o ngalu e foi. Mai o mea tā ua. Ina uofi atu sa mo te tonu. Le foi e te le atu pera tatu malo leo maumai ai. Mea la ia na lea le atu lai mai. Te le tangata ia o le atino e whai ia ni ala tu o loa e la foi fafa. Lea ta ua foi ia mele la isi mea. Mea la nā tat pui ai. Ia maua e tangata sa mofa malianga mai sau mai i le o loa le la na whaia. Lea ia i lalo kavala i lalo o tu la fono i o tātou ofi atu ia i le intellectual property. I te i whau avato o tātou a isi a mea o le ava tātou. Lea lava e atonu o le a te le fo lava no e ava i fafa. E maua i lava no isi tangata. E hui foi leipol tātou ava. I na maua le la tou i a whamurianga. Lea tā ua pe. Ma te la isi mea e lei ua we've lost that, I think. Onga le tātou la fonga sai ai. Me foi ngana nau ia i a whaitu la fono nei. Aua ne ke kopi sesi e tātou o loa ia. Ai no sunga le la fianga mi stamale. Se tanga i foi le tuna ina i o fai ana ta tangata na le faia. Ai le loa. La pu e mai isi tangata i fafu. Ia la tonga luenga. Ia on maua i leo la to tupe. Ia ai fa sanga tātou sabili se tu lou. Titilo atu i le wale ngata na alfa pe fole le loa a o le labeling fa le o mea umana i la lotu la fono na i mal mai le fionga i le tātou CEO fau ia me o matau titilo peno fa e te le mea e le la titi le tau fon titilo a pe ia nani sila ma me o fato anga i mana i me tau lima e le ai we're talking about trade le titilo atu i le ia atonu le fe mai le fionga minista o le beneficiary's body le mele ia fia mama po la le me o beneficiary's body ai au le trade body i lalo au tu la fondo ia tongo o ese mafuanga
ti te loa tu le vanga su lima luanga le board. Whaupunga le sau I. E me whai le board ona tofi listangat. Nisi komiti whaatino on tofia. Kau whionga le sui malu, ia o te whautu atu pēr tātu me te tasi. Ei o le, ia, malelei. Le ale tau al board, ia e raunga lo whalau I tele, hui le a whai tau me loa, ia wau. Pe wau ili tātu me te tasi. Ei lo ki kilo kula whangola o whionga, a whai se. O lo ongo I le leo ke kau langa mai di melea. Le ngalu ki kilo o le mua ku malea bangoa, I baru sianga I komiti whatonu. Aponta nisi, e la tau nisi mau komiti. E whakingoa la ko ngā luenga, delegation. Ia, te lero la pāla ngā luenga le pōna awha. Se si le whalau whionga le minsta, pe o tāle whionga I le tūlanga. Te 2 minute sui. E lero wa umala o whionga, whaftai tele. Pe whai atu, e langa sui nei le initiative. Le mawhau whaunga I tūa le mene, na ngau na mātou mawhau whau I fo. O le talo. O no leo whaatū, le matanga luenga tū ma oti e whaia le mene. I tau tua ngā. Le te taula on toi whale tonu. Wa leo lai uma resources te tonu I. Ea e whatinoi. Lau sunga I le pursini fau CEO. Ea o mamana. Mamana o tu rau foi wa e masani foi. Me nei whawa malo. Me sa e ngarue momuai. Ea anoa la ia. E tau avel tato mtanga lunga fau. Ea. Tau whengal minsta. Ea. Emmanuele. Tato tanga rengo tu le nei ma lo fa raro lo fioma No, va tai, ma lo sa no mole. Sa ko tatula con to ofe. Tu lai me sui ona ma, multas. Kai le tu nei vai ngole as. Ma volungo le stoi fuai la fioma le fon fitalai ma pa iole. Fono uso Samoa. Io ngale to mai tai Parliamentary ma capelet. Ia va pe foi sai chai le tu ngai ma nei tu. Ia, e vole manatu se whaisina sao pupu mo le tatu tu la fonu. O le aso nafi na sao noa I le polisiri le o le whalapotonga. Ka wai foi le fionga le ripule ia atalo fatu le fionga mai ia whamanuia le tue rupule mai. A le whamtalanga. Ua tasi piliona le oloa au mai tonu. Ia e 30 miliona le oloa ave fafu. So se matua le Palemene o le kako o mele ka o le trade deficit. Ke le tatou wamai e mea. A whapela se mafu whaunga whatula I mai le whalapatonga nei ina ia sosoani le mele. Ia, e tāua. Tāua lona mafu whaunga I tūa o le nei mea. Ia, o le tula fono I lau whaitau. Ia leo a whaamatala mai o mai ai. Matawhai oi, o marasianga. O le mea o iai le malosi o le whalapotonga. Ina ia whaafangofie, facilitate ia kako export. Ia o mea ia lewa mesiri, o lewa wha au mai I le pulenga, le pule, e whai e le pulenga, tūlanga ia. Ia le fōua mai ma tūlanga o le pule ina o le tanga luenga. Ia o mea masani ia, whailanga port, ia appointi a tangata whainga luenga. Ia whai ana komiti o ma ia meu Committee of Finance ma me uma nei leu whatanga uma I. Ia ma tofi ai so enga tus. I le tula fono la ia lo na telenga. Ale ma nei ale mai ngol tula fono. O mai whatanga ai. E si le atu lea I lo tato o me leo le stala I la lo o se company foi lea public company. Ia ole mea lea tungalu ia matou. O le tūlanga lea o le ausia pe o le tāua nisi. O le supply.
demand and supply. Mai o te vai fo I tātou wa o loa mai ale amatanga. E te lea ina tāke de kākou tangata I whawhatangata Samoa. Pe ia masani ala tau le whaonga ina o loa ngā o sia. Ia ma o loa whaia I tonu Samoa. Ia o le te lele o le vai a wai le inisi mea fōu o ta vai atu o tūlai mai peira o le whawai ina o le tātou stros. Sa tātou wawai ni mea fōu. Ia nau mai a malwharau mata, na tau pule malwharau mata o 5 nei tau sanga. Ia ele I whapena o na tūlai mai si tūlanga lele. So le mea la lea. Ia ele o tele ni o loa fōu o tātou tala noa I mene. E ave I whafo I mō maketi I whafo. Ai, o le tātou atu nufo. Ia, e tele na pūlea tangata o lato ele. Pūlea wha anganu. E pūlea la le tangata ia le atina ina lona ele. O le mea nai anu lua, wa sioki le sapalai. Ia asau mali wha mai se I tulou oe, a fia ia mea tuto, sioki le sapalai. Ia ai, e te tau ona tātou wawa ai I sesi whainga. E matua I toe wha le lei ele atina o tātou ele. Ina ia mawhai ona tātou ngā whatauri maina le mana o mia le la sau I le tātou whaarapo tong fōra. Ia, tā ua nisi sui le peina amata mai o mātou whaarongolongo ao pei se miti a le minister o whatoanga le mea le. Ia ai leo o vai atu. Ia, pule ale maharo o tūna inga. Ai o le mea. Ia, e te tau ona turi mata ngau se mea ina ia fua mai. Ina ia waaile atunu. I lona tali mai I se tūlanga le lei. Ia, o le tūlanga I o le komiti. E pi o le tau te ai ua e fōu le ai pi o le tō 5 ia sui o le board. Ia mire a mata le tō tolu. E mana ia le ia ma le numera tolu I. A mata se tō tolu. Ina ia mawhai. O na whasau ina nai tupe le amata matanga o le whalapotonga. E o foi nei mea o ana assistant executive officer. Ia pe manea so ni mai taitas. Ina ia se ia o ina malos. Ia o na whaatoa lo leo tō whinga ia mai. Ai le anga le whaatoa tō whinga. Ai le ma se mea whai. E a matai. Ia na te lele ia o le tau. Ia ma umatoa le tātou pākeki o le tau suasua le tātou nai se leni e wale ati na e o tātou tunu. Langolango ina le whamoe tūra whono. Lau whionga. Ia, tali tōnu fōi. Lea ngai ruma. E tō e mai e nisi mea whaalau tele e tūra whono lea. Ia wāre whaangai o ingo le neimtanga ruenga. Ia, whamanuia lea tua I le mapuna hae o le pepe fōu nei. Pe se mea fōu. E ui ai na tātou ui mai mea tuai. Wa tate mantua ia so tala ikiki. Watu nei loli vaenga le PMT. Ho mai pusa whai. Ia ame tei mataut. Ia le umi pisa whai mai wanga oi ai tupe le PMT. O mea nei na tutupu I le o le pūrenga. Ia tarsia. Ia manuia le pūrenga. O le taro lea le mato foi tu malo. Ia tūlai mai lei matanga ruenga. Soasoani. Ia ware whaalau loa ma au inatu ia tunu mau. Ia whamanuia le tua le fontanga le tātou Palemene lei aso. Ia manuia lau whionga le whongwhitarai. Toi fua. Alo, tai. Ia, malo, sao no. Tūnu tātou ngai lea lo whingangalo ma le whamoe motu la whono toi review le si dim tau tanga. Ia, malo, whaftai. Ia, tūlai mai soi ali pata I tupai runga. Ia, mole atu le anga whaftai lau whionga li. Mole avanoa nei tu malo. Ia, whai atu ai fo I se vai-vainga ma se mātou whatau wa. Ia e tau soani fo I le tātou tūla whono o leo wa mā mea. O le tele o saunoanga leo wa whaafonga e li mota. Ia mai se whaafonga ana Samoa. Ia e anga I lava I tūlanga e whaaliliga atili ai le tūla whono o leo wa whaapea o na tātou soalau puleina. Ai, o se tamu whainga fua le rusunga whono nei tū malo. Ia o tūlanga whaapena. Whaaftai o leo i ele tūla whono.
Whaftai fo I le ali ofisili, ia, wa lava le tāpenanga matulanga au whapea, mani minsta, ia o lea lau au mai se watu iai ni manatu. O se whatau waa nei tu malo, le tūlanga fo I le o le tele, o vaenga I ono whita ia I mawhitoso a ia roles and functions o tātou tūlafono. Ia e mise a le whainga fo I lea ina ia oi ai, ma la lango whatasi ia mtanga luenga po whaalapo tonga. Ia lo whapea na ngā lulue whatasi. Ia tu lei ma tiae ia tūlafono. Leo whapea na tau whaiai tātou whainga malo. O le tūlanga lea I le Export Authority le nei. O te loa te le lava le fsota inga ma le kako MFAT, o le trade le ila lo le tātou mtanga luenga o le vai fafo. Tūlanga lea fo I lea a tā pena ia policies e kako MFAT. Ia I lava le tūlanga e artangia atuai le tamu whainga fo al tātou Export Authority. Ina ia whawhaingo fie le tātou angai atu lea I isi tātou pa angai fafo, isi atu no. Mai se a New Zealand ma Australia. Ia o wao te iloa e ia pōna tia o lo whapena fo I o na wha malu mai I le nei tamu whainga fo. E le tūlanga leo ia whapeo na tā ua fo I le aso nafi le me o kau quarantine. Ia o tātou o loa ia au ina atu I fafo. Mai se a o loa tau whatoanga mea mata. Ia e whawhaingo fiela tūlanga leo kako Foreign Affairs Agreement ma policies ia. Ia wai o le kere fo nge agreement. Ia e aruar kūlanga fo I le is a two-way system. E te milimili mai lo papatua I o milimili atu. Ia I fo I le la ko return o le tamu whai. Ia whai mo tātou. Ia e fo I singa la ko senge ma se la ko pengifiki. E mo mai kūlanga o me whapea. So e pela e fōlinga mai o le two-way system, e pei e reciprocate a iei mana onga tau tātou, I tau po in tātou talia I a so lātou mana onga, I mea I o tūlanga tau whi whātau a inga. O le pei o le link la le ale a watu ai se vai inga o le nei tu malo, I a mauti noa o lae le o iei ni whetena inga, I matanga luenga, e maisi o whaala tonga nei, tā ua nisi o sui le tūlanga o le whala tonga fau lea, po le tūlanga o lea I lalo le beneficiary body, ia po le trading body. Ia wa ona o functions I o te wawai atu I le whala tonga. Ia o whiwhata ua inga longa winga e whoringa mai o le trading body, o lea e o lo iai a se leni, o lo whapea o na tamu whai ausia. Ia ma o lo ta ua fo I tonu o powers o le kako whala konga fau lea. Le kūlanga lea I eise a kunga lunga ngei kumalo. E ongo kuka ia e fo I le whakingonga. O lea ue e kūlafongo, whafstai, ai o le si la la sanga, po le hero le la kako oie, o longa whakingonga, inga ia sau male amakanga, ia se I o le kaungunga, I o lo manguia kūlanga uwhapenga. O le whakingonga la, o le si la rui kau lea, wai o lea ia I vaenga o powers, o lo ia I le whaupunga whapea. Whae ina atu, toi whaolaina tutoni fua pauina. Tau whae atu malafonga, matu ina atu ana au nanga. I le me fore le imposing of fees and charges. I konga I o Samoa, e lo kan konga ka kore ka mawhai, sui le mindset o tātu tangata. Ai mai sea au whaiwhakoanga mkulanga whapenga. Sui le mindset le langa koa kele o Samoa, mai sea e a kupulanga makua, kako whiola ngea, subsistence ale kako approach. A ki le alfa koanga o kausinga o le ainga, mwhala lave me whapenga. Ile e ia se kele o whakoanga I Samoa wa whai ia o ngā lau I Europa, lau I Amerika, New Zealand, Australia. O se kulanga o leo pewa fokuai mai. O e fo ingisi o kamali I pe o ka o fo la ko swafa. Le u fa kai kai mea. Commercialize ia te kako approach. Wa ka ko le ngai kulanga nga. Okay, loa e ki le da fainga. Ki le po ki o ka mo fainga le di officially ma le fala konga. E ku le kako supply, le production. Wa o ma ke kia ia le wa sa wangi si sui.
luaku kako promotion foi lele I fafo ia kasi ar siri mai da fa container ia kako ku le rope fa kingo ai o ngar kulanga nga ole o make ki fafo ki keli ia o ngola fu ia ku fa kau pidionga ia o kako ia nga sidu se la wa fer kulanga le yai no winga foi la ia kam fa sui le mai seto kako kangaka a wale fa kingo ngole kako kula fongo le inga ia nga lulu le ngaka o lo mo pe le kau mafa food security le mo ainga ia ma fa lave me fa le loku fa nguu ia ai ma excess la de lunga ia wala fa kingo ngol ka ku la fongo le export fa wa e de nga ku la fo le ka ku pi ka u fia pupu kasi ar fa ngor fa ko anga fa long ko me de molai va le me la ku mai ia kala ku ia ele a ko ases fu wa ia ka la ku nga ke ia molai va le ai kasi ai nga fo ia koe kiria koe fo I le vau ia koe whakarikai fo de ngisi masinga o make ki fafo ia le whapea e alu malo lo le whaonga inga ka ngei o kako uloa whapea ia langa o the war for the season ia wai mga mia kai miuma ia rongo winga kau fo lang fua iai po kalame ma fua nga le kako whalapu konga inga ia sustain lava le makeki ia mau war supply I kai miuma mga umia mai fafo ole si kulanga o mau fo ingiso Samoa ole export le sau I kako functions ole kako whaalapu konga ole anga I lava export of goods ai ele si kulanga ka ua fo ile ke le loa ole pe ke loa le la lo MC ole function le ole export of kako services ya me ser kako human resource kulanga le fo ile le ngai ia kungu fo ole ingei fo ar kele o akungu compare ya kako I size o le akungu mo le fai kangaka pio la ko main resource o kangaka o le la ko main export fo inga o la ko kangaka le skills la lo le wa o manguia si o kako como fainga le kako ka ruenga fa vai kaimi I o ka ure ingi I o loa luaku ya o le au fai o le o kako revenue anga I mai ye o lo anga lului mo war malosi fa kingo me fa kingo I lima makulanga fa penga ya me se fo yo ka ko lo ye ko mai lo ye poko marsi fia ye fa kingo ngi su ko anga luenga ya o kero loa po ye si kulanga ya kilo fo ye fa ko fo ngai promotion fa penga I services ya me ka consultancy ya me se ka ko leipa e o koe fo ingisi o aku ia fa ki o laki ngi usila mo skali ro kere nga koe ka ko nga ruenga fa vai kaimi ia o ko kele ro ro overs full mo ku puafere ko kele o alon fanga la wanga yak ma le fo la wa ka ngi ai ko sio ka ko ku le kele o le remittance le sa mai o war mesa ia I kele o kausanga ku ngai ia pe e ka spike fo le sa wo ku pele ba nga fa la lave ia me kele fo ile ia ka kele le lunga kau wa vai ko I mar mai kau ngei kai ia o pe wa alwa fo wa smooth ala nga ilunga o lo mau ako kongi kai masinga mal lafo mai ia wa kau singa o ainga o ngu ia me se fo ia o nganga I kalesia e pe o ngai va nga ia va kwai se kulanga ia mai se o le kulanga le fo le o funding o le ka kum kanga luenga le wa va ku le fala konga le wa va ku se mga kulanga lea o isi o fees ma charges le ko impose e ai de mga ku o kele o kaka mai se ama ko mai ngupua pe mga o se mea fule le yesi nga fasilinga mo mai a saula e mai nga kanga kalo me fa penga ko ko mga fees ya nga ye le mga ku o sia upasenge le o lenga mau ai e fa popoi ya alewa e vo la ko sa ko ingu ile ka ko service le e pe o ngai kulanga nga fo ile le wa e ka kau fo inga mai o mai po le ale source of revenue wa le ka va ko pe o charges ia ma fees ia pe o source of revenue nga le al ka ko fa la konga po ye mengisi me ku ako inga ia umangi wa ke ro a o fo fa ka ko pa ki ia ke ro po la lo MPE e ka wala mengisi milionga ia e fa ile operation ole o ka ko fa la konga ia mai se la o kulanga ia o fa popo ko mai se la ko revenue earning mai la ko fees
ia ma charges ia pauanga le mea o ngore ma faufaunga whaakanga mai se kanga mai ngukua e iai longi ngai fees ko e whaupopo i rongi mea ia wa asa wai le me foi ngā uko vai e kere au whakau i rumo whare o kanga la ku mea maka me whapenga wa asa ma keki e kongi 5 kala kongi 10 kala ai whapera whaongale au nganga lea ai ai mangisi fees i lunga ia ke lo fo yo pi e fa au ka fo ile i mafaufonga mai se pe o kulanga le fa kuai ka kaunga ka mo fai promote ia functions and mai services o le la fai le ka ko fara konga ka wala mai ka ko kula fongo le ka ngoi ngi inga ia fa o sofia le nganga lango lango ia mai se o kulanga fo ile ia si le fie ka ia ile o se fi ke le fo ile kulanga le wa fa punga sa ia le o po le ar ke le o le fi ia palai pe awa o mai fu kanga ka fa ngar ka ko service le anga e kwai o loi fafo e ngi si o ma fo mai si dia le anga i la ko wala o ia la ko so ka inga o ia 2 minutos sui ia ave sa o ia la ko le ka mo fainga me ka me maka ia pe o ngai kulanga ia va kwai se vai nga fo ngai ku malo ia wala va ka ko kula fo ngolo fa penga o nga kargo ngai kai malanga fa lo fa tai tele lo fio nga fa tai mo la no ia le fo ka alo tau noere lo fuanga sui mal ia le ono le tatu sui ia pe supply ale pe anga i sawang ia e anga foi mo la to lo fo mai sa ia tu lai mai le ia mo mai sui o sanga le numero 2 so to le mo pasal ang numero 5 tai mula manola o fionga le fo talai ton fa tuia se tu alalo sanga ngalua ta au plenei ua se foi no tatou sa lea ua i ma mea le tulafono paula le anganga o lo nei sui o le vavaai po le ase tulaga ia vatuai se tualalo ina ia faufau atili ai ina ia lelei le mataupu lenei mo le agai luma ia o matafai oi lava ia le ituagai lea matou te tamafai atu ai e pei o le popolega lea ua fulisia i ai pe lava le supply na ia mwhai o na sustainable mwhauawina pēr ia le nei na ruanga. I le mātau atu whātere vave i ai. Ia, tātou te whiwhaso ai. Mana atu e lava uala e mawhai ai o na sosoani tele le tulafono le nei. Pei o le tau whai atu le vanga dimo le tulafono. Te le lopo lava le malosi o le tāua i o le mea lea. O le whai o findings a le wharatonga le la tula i mai. Ma vave whirong nai ma matanga ruenga e sau ele supply o loa. Pei ala o matanga ruenga o whatoanga. Le ia e whai mou ai pe o le talo ale mea mata lea e alu ale telo taimi. A sila la ia i foile le po se whataita inga la o le tātou talo le alu i fafo. O le 54% o tātou talo i alu i fafo. Le alu i marketi a New Zealand. A whamaumonga i le SPS. Tangaila i le lua awhi suru ono le lua awhi suru fitu. Mawalunga i le alu i lunga o tātou talo na ave i fafo. O malolo lua awhi suru fitu. A matalona tifatoa mai lalo i a tātou talo na ave i fafo. E o mai lai tau sanga e lua i o umatu nei. O lo wha auauanga te Klein, le craft. O lo aluanga i lalo. Le talo le ave i fafo i New Zealand. A waaila le craft a fiti. Le mawalunga i a whangala o whanga i lunga fiti. A tonu le au ngala le o whaala propitonga lea. Tula i mai. Se isu e su e po lean mafuanga. Ina ia tamuwhai o na toi au mai lunga le alu le tātou o loa lea mea mata i fafo. O ila e tāua i tele, le vaenga le o tula fono, pe o mato wa lava le marosi pe tautau wha marosi a tili wha tula fono. Le whaima whai mea wha longo atu tulou raupu. Ia isi matanga ruenga ia, i whautuanga lea la umai e wharaputonga lea. Wa lesi tanga ruenga tāua tele, o le vaenga lea o mtanga ruenga o Mulinu'u matamaitai. I le tūlanga lea, e fuafua ia i poa o loa ia e maua i fafo, e whaingo whiana ave, fuafua e la tau whaonga ino ploketi lea. Ma pio le aunga ngā marwha moe le mea lea, ia lifti lunga economy a Samoa. Ngā rurue ma le mtanga ruenga o whatoanga, ma mea whapena. O reisi li poti
Mana ia fo i le mātau o tue sosoani ngā ruanga le nei. O le report le Central Bank. O lo au mai ai le distribution o tupe ia whaamomori mai whafo. O nuu tūtaulanga, pe anga ia 50% ia household income. E maua mai tupe mai whafo. A o nuu lai tua. E o tula vali surfitu suriva pasene. O latu income. E whaarango lango. O tupe ia maua mai whafo. Le winga lau whaamatalanga. O le tua ai ngā data lea ese le tāua ni tanga ruanga le nei. Whai latu su enga. E whautua ai fo ila ia matanga ruanga ese. Po la rei tu ai ngā o loa e tau mawhai e focus e attention o lei tu malo, ma lei tu malo. Ina ia mawhai o na taunu le leima ia lava tatu supply o tatu ngā ruanga e whai whatasi. Ia nasa mātou tu alalo e tu watu whapena, manuia tatu whono langloina nei whamoe. Alo, sao noa i lau whionga le sui malu. Ia tu le mai le sui o whasalang numero 5. Atu e fo se sao nei tu malo tu il nei tu la fono lo fionga ele fon ftalai e tasi nei tu la fono vo ile la u fai tau e mo ele u fo ile tu spaia io tino ya e sao e tino vo ya ko bo wa ku ja e sao ba ya ko o lo ba va ya ku ngel ko la fo e se le biska se ngel ko la fo mo se vo ile si biska pia ngai ko la fo ai lau whionga le whomftalai. E whakaua lo sui le whalaputong fōle nei. O ngō leo o tātou tala noa e tūlanga fōi le. Ia, mani e lau whionga sui maru, se tūla mai le whionga tamatai Parliament. O le me whiwhasa. Whalongolongoa ma le tuto ai le tāu o saunga ngā mauta i le mtau puni nei. O le sauna ngā ristui lea. Lea e whatustusa ia e sau, malona uso. Tau te malamala maumalawa i le tala lea. O whaamtalanga whauinga lua. Lau whionga. E pe fōlinga mai o lo momoli mai e le sauna ngā le sui. E pe e se me o tupu. Wa tau te iloa i le auso lea. O ai le auso le le. A o ai le auso e le le. Le la rau e whionga le whangwhitalai. Le le ai manino. A mai e le minista o whalaputonga ar malo. Ona o le whalaputonga ar malo. E le o se mitanga al wenga. Not the ministry. Mo le malam la malo e whionga le suite. Mai o le winga lea, e se le matanga hai te tono le mautel ni. Le fo e tātia lau upulen whail tātou whono taluai. Ailonga i te kisi i lau whana. O winga ia matanga e ali mai tono le mautel ni. Le fo oto e ali mai le tai au ni lau whionga le whangwhitalai. O lea, tāu sangatu, ave e se upuia. Ele lei il tula ia tol malo mal sa fai on moto le tunu mal fa lo la Ia, sa leo manino sa no anga tamatai Parliament ona e pe tau maua ni so sa no anga sui malu tulanga lea. Ia sisil foi o lo saini lava le whionga minista o le tatou ta ua le upufole na fil body corporate. Ia, o le mea tonu ana e leo se mea whauinga lua. Manino ale whamamanga tatu la fono me lea la Patonuina felo tusi na ia tu seina ia sauanga ia sui pasal numero 5 ia ona pe whauinga lua. Ia whauau sauanga lau whionga sui malu. Whamaru atu lau whionga tamatai Parliament. Nge ua ka whai kau se tūlanga lea o no leo te wea tu la fono. Pe ia lea e se le minsta sengi tu la fono le pe matele tatu export. Pio le ngangala na le ye si lave le te tau tu tilo ia ale ta ua le ia cha ol fala po puto ia la voción fon fitalai Ria si ole ala le whauinga ina o lou au mai o le au sole ole ala le whauinga ina i le o ai le usole le ia o ai le usole o fiona
Le ia ese le upule lo so le ma lo so le anga o te lo fai atu le anga lo feonga te matai Palemene. Le ai o le mai el tangata le malama il tuspa ia. Ia le tuspa ia. Fai te ia mele na o le au mai upu ale e fai o tau manatu. A e malama ia i le tala le. Na e lo le o le mele te fai atu ai. Ai fai sa o mai lau tala. Ia, leo o manino mai le. Kama manga tuma tai Palemene. Ia. Lau whionga sui mamanu. La vatu la o lo fianga matai Palemene. La wanga ia tu le i la lava folsaka. Langa la solai o manatu i e tau o manatu ia te o vatu tula fono. O le tau la o le tula fono. Ona le tala no i tatu export and imports. O wa tala no export. O tatu tala no trade. A tala no le trade. O tatu tala no i standard. Mai o le tau le la e whafonga mai le fiunga fo i leo la taita ia mtanga luenga. Wa he tasi le vaenga leo te loa o leo la whaatinu mtanga luenga al fisili. Po lava ta pena ia standard au ina toia tatu te lo tatu o lofo. A mesia tatu o lofo. Au ai pe le vaenga leo e sili o na whaatau le te lo atunu o laulangi o standard. Ina ia muli ta ia tunu uma ma tangata uma ile au ina atu ala te uloa ba o telefoni nisi o atunu e alo lua foi whainga pa anga maiti atu e o al tu la fono ona ese o loa e vatu a ese stand o fausiei o loa pe paua i o vaenga o le wha mamafa i lau tau talanga ona o te manatua i ele fono ele lewa. Sa whalongoi nai le li poti le amalis Ross. Ia datu wai tau mafa. Ono le tele o nisi o kompani foi ele whaonga ina le o loa foi le suavai le maua mai le tatu i manamo le ele. O le tele na maua mai resort foi amalis Ross e whaia si maua lunga o tulanga fu i le te tau wai o na pasia ia vai tau mafa. I pēla o tulanga na e tauna o le tau wala na al whalakutonga lea. Ina ia toi sirsila tutoa ia i tulanga lea. O no le tele lava na watua tatu o lone i fafo. A se vanga tau o fo i toi sirsila ia i whalakutonga fo. I wa o tele ia telefono foi pinisia mai fa foi ele o mai tono tatu atunu o le wa la to fatinoina ia le la tuino fo fa ele langa foi fa ia la se sila ia le fonga le minsta ma tanga luenga wa o ai o lo ai patino lava yo tatu lava tanga te tau na o tatu tanga te wina fa foi le o tele o mai ia la tone mai fa fo wa la to ina tu fafo ma fata wa tu fafo pe to ta sile va nga tau si sile ia ina ia te tau na ia si isi fi ese mai cha sai ia ila to elo taxi sen Samoa ai mesi lava ia o lo lava o le mo mai lunga o tatu fonga ile ma fa pena se tau sanga al nei sui ai pe e le tūlanga na e le no manatu e awatu pēr so manatu tūlanga lea. Ina ia wha malusia, ia tūlanga ne wha tūlafono ino tatu o me whafo. E pauleo le vaenga lo whionga fōftalai. E lao lo inga lo sui le tūlanga le peona iei le whalapotonga le molo whalolak. Alo, paftai. Te le a fui o lango ino ne tūlafono tau whaofi. Ia. A tu la no i sui o fala time sam town so ele vai mau mutas tu lai mai sui o fala time sam town o fionga le fong fitalai mana tole a ngai tonu le se mana tu nei tu malo fala time sam town le tu la fon tau fauf ina wa ko fa longo mo tau fa ata ina mai o le fala po tonga ni sa fa pe wio le a
Maua se tō manga o nei tu mālo. I la wina tō fua na whaere reanga ia tunu I whafu. Sa ere mana tu ar whala paputonga nei e ave iei fua o whatoanga no leo la tō e whatau I whafu. Su e la tō maketi, ma whatau e la tō I whafu fua o whaere reanga. Ia e tu mai sao tupe I tangata. Wal whawhitau ni le tupe. Sei vanga na ia pisi nisi o lai marolosi la tō o mautua la tō maketi whafu. E ai lai leo ise whawhitau ni lai ave a la tō o loa I whafu. A le whawhitau ni le whea ngai nei ma. Tau talarawa au ion mātou I tu mālo. E anu anu fo I le fia whai maumanga o le whai whatoanga. E ele taimia matua tele ia le mea mata. Ai o atu I whai tutoa ai ave ei fua whaare leanga I whafu. E dei sa wano. E pala ia fua whatoanga. Ai leo nai matua whau sa sanga ia mea mata na maketi. Ia o na oso I leo le musua o le whai whatoanga. E anu e toi whai le whatoanga. E o la le taimia toi o atu ia exporters nei e sua maritalo. O matua le ia se talo e toi mau. O whawhitau ni nao le tupu nei tu malo. Sau whapela uia o le wha atia ina mai o nei wha la puputonga. Ai a fo ia e whawhitau ni lea. Peitai. Ia o lewa ese le tūlanga lewa tiro atu iai. Ai o nisi o whawhitau ni o le mai tauina. O le quarantine fo le New Zealand, mesa New Zealand. A tau nua tātou containers o le talo ma mea mata I New Zealand. Ia, al whara velawa o quarantine New Zealand, a wa e toi a fiti ma intia na whainga aruengai. E wawe o na alu I tua la tō containers, saola la tō mea mata, a le a staki I le quarantine containers tātou. E o atu tai mea vei tua. Ia wale anga. E watu wale se veri ua le taulia. A pe tasi nda whawhita au le tau na sila e malo. Whawheono tātou wofi tu tonu o whaarutonga e pe na ere quarantine e na ia. Mawhai o na fo ia whawhita au nei. O te langolango ina fo i le whamoe moe o le malo sa whatuina i le tātou maketi o tahu. Ina ia watu a tātou o loa, mo ele no whanga awe iai. Whaisi tātou pokalame, tāru sanga o tātou tangata lei wafu. Aro no whai o ifo e. Whaataua tātou o loa ia watu. Walo latou sao tā ua naile, hatina ina o tātou o tunu. Mai le toi mawele mea lea e peon sao nonis. E a watu tātou talo lei whaatau ere, au inkia o taro mai fiti. Na umane lea. Wa matua tidi au na mawhatia tātou. Ai peo na isi nā tūlanga e watori tua lalo ere, whainga malo. Ia sei sila. A tono la e tua wanoa pei I company lai maua la tō whai toa ma manuia la tō tau mwhainga lai whai. Ai sei sila ane malo. O le asep so soane mwhaina whai. I nei whai whato anga di ma vai vai. Ia olo tau mwhaia la tō wati nai. Ia, whai wele o se whamatalanga lau e whionga te whawhitalai. Wewe nea wanoa e watua ia, whamaisenga. Ia, me tuua o le maroi. Ia whionga ia ai. Ia na nai whalawa au. Pule tua nai. Tui matafolau. Ia se tamari o nenu o samtau. Whamaisen whamawhanwhana le tua ere. Whare tua pore tina. Ia whapewhani no whaaro. Ia maise o ainga na lua. Ia maise whaero tātou nuu I samtau. Ia male nganga whaaro alo whaftaino o whionga whaftalai. Alo, whaftai, tau noa na whionga sui maru. Tulai mai sui o, waimonga, tumatasi. Tailo whionga le whaftalai mo le awanoa nei tumalo. I whai e fwisi sao le waimonga numetasi e whatalo whamo wholo whatu. I lau whionga le whangwhtalai mo le teitaini o le nei maota mo le whanuuso le atunu. A tala whawhoi mwhawhelo ai atu I lau whionga tamaitai Palemene. Ia e mesi le a whionga e lima tamaitai minsta o le kapeneta. Minsta langolango ia liu mali nei tū.
Talo foi mo falo fatu e la feonga ele taitai, tato i tu, ia me foi sui taitai. Me se sui mamalu le Palemene o Samoa. E fa talo fatu foi la feonga le fai tu se fono. E fa per tu la i mai o lo so atau, lo lang sua e la feonga e o lo mamana. Pe foi tapo inga o fenga venga al malo fa la putonga, pulenga ia. O tolo lima mavai ia ile nei mota. E fa per foi le tapo inga le mamalu le malo. Mas masio foi mesel suiao, mas masio foi a mesel foi le famasnonga ai tu tele ma presidente ma famasnonga lua le fainalu launga le vai monga le fatalo fai au fenga reng pai ale tu ai just fat fai taulang lo tapo ia fai vo Samoa ai mesel nei Palemene e se tu malo tapo ai mai se fai se tato sao le tu la fono o pe nei mota boli le ngang faftai le nei tu malo i la fionga minsta e ona le tu la fono le nei ua fa le fina ngalo langolangina foi le tu langa le fai fana tinati ona lo mana o mia le fatino ino le nei foi au onanga i tono le tunu ale nei tu la ma le tu alalo ma le batu tu alalo le nei ai tu malo sai ale mana tu ina ua amata mea foi minsta fatoanga na ye se pulenga o loa au ina tu fafo ia ale wa tu lai mai ia wa ese matanga renga wa fatino ina moli lengang faftai le amata mea foi ia e wa ese foi tulanga sa ere mana tu le nei tu malo e nau i se lenio se tatu atino so fa pea o se vaenga o se section tu lo ngale fon fetalai se no la pas mali la la fionga sui mar se tu e melo fionga mi stava tu mulava ma le fa lo alo o le wa sa no atu le Fionga te te il malo, le fionga te mai te pari mi e wha malama le me o mafu ai ona tu lai le minista bisinisi malama nuia. E le tu e tau wha matalaina, o le MPE, e o whanga uma i aia tātou sectors nei. E iei uma whala popotonga tu mo te le malo, o lo whea ngai ma le services, ma tupe maua. I te tonu le MPE, o lo iei a minista to top, responsible. It means that to as a shareholder, sector minister, or minister responsible. Now, manatu lava say fatari say mae ale saunonga le minister lo te polina tu lafa. Ya no tu watu le tali matofsit. Or mena le te fasi sila me pe folinga mai wa. O tu la isle si minister fao le ngalu ngali si minister ma le sui. Ya Ono sai mai, o lea se i tau fuafua, to lea e tali malua au tau manatu malangona. Lea ia se me o sala. Au tanga luenga le malo, o le MPE. O tanga luenga le fito i tonu iai. Le si e tato tanga luenga fau lefto a fatu. Export Authority, e li poti i lalo ana tupe maua ma tupe faalu. Lea tau te sirfia, a se i o tali atu pa. O mai lo taimi. Ia, tu le mali sui o. Wai mau atu no mamma le tau. Io e sa fa pe te le tu lai mai. Te nei fa la ro so fa tu la fon. Te nei tu lai mai te me tu ai pese. E ai le ai, e o le. Le tu lai mai. E ava tele le ava tele fa pure nei le uso fa tu la fon. Tu lai mai le. Al fa la vela mai a le fa matel sa. Se fa la chiede per un finale. Tu lai mai lo fionga mista. E le vi fo le ava fa adulo ai me se. Lena tau fai atu apapatu. Wa fa lima sui. O tau sauna mai po le alma fuanga ua table lai el minister MPE le tulafono le nei. Ina ua mai ana tapena. O le fautuanga loia sili. E saini e leti nu tulafono. A tau fetalia i uma tau le fa mama le manga o tulafono. Le vai la te sauni atu. E tali uma mena tau saunu ele so. Ia fa mama le manga na. Ale upu el tava, tu sa mau, tu mau tava. E ai e fofua mai ale o te fofua te fo. Fionga fong tulai mai, mai mau anu tas. Sa ele nga ngona ole nei tu malo e fa pe o se tulanga foina le o se section. Po se vaenga is nada fala putonga. Ai o se vaenga i lalo fis fatuanga, le pe lalo fo le MPE o se section e fa ululu yai.
A le polenga le tu lai mai, ia le tu sa ma fala tonga malo le le APC le no winga fai uma tu langa i le lenga te le o mau le pule lango lango o lo ia o so tusi o accounting. Ia me pena pe fala tonga le APC ma tu langa le o polenga na sui. A le manino ale tu langa i le fa tu lai mai le nei vaenga. E tali e mana onga si o tatou atunu tele sui len sau no iai. O le mai tau foi ale nei tu malo i fai tau atu i le tu la fona tau faofi. O lo tele a li fai tu langa i matafa i o i el CEO ma le board. Ai lei ma se mea o tango fi ai pe whatatau i e o lo local manufacturers ni e o la whatinoina le au o nanga leo le exportina o la tau fua fai le leanga. Ia po le ale tua inga tu langa o lo o maua le tatu atunu. O le winga le tala sa tau na sau te tonu se incentive. Fa pe la fatino ai pele le oi fai pisinisi le la avel talo se fulu tau sanga e te avel talo le se la fonga le ai umani mea a po le nga le vai atu e pe na mata fa yo ya malu sianga o tu ile CEO ma le board ma la tu uma ai fa fele tanga tale le tu ai sa no foi nisi sui le fa fenta to avele export fa e o il market se tu lo anga i mai market into silsila la ia ele o mafai o nei tatou watangata ona maua le toinga tau talo foi na le luas futala se fulu mo tupu ona lea ele o mafai foi o tatou watangata o polenga la le sa no foi inisio minsta o mandato saini le FEPA plus e mo ia sa tele se tu pel tatou malo mal tiu tele ia wina ona o fainga fenga nei export mal import ai le nganga le na le la o benefit ai e lo sau tonu le import ale au tuina la le fafu si o tato atunu ele o lava ona ile le nau ta ingale o le nei tu malo se to sila ifo i tangata pe ona sau no foi sui falatai sai ia le ngona fa pe na le e fai lo al fala putonga le na nga ilo la ye tu ai hao mai le talo hao mai le o ato inga tu langa e ave o ia tai o a e na fa tau fo ale la tu langa foi fa pena o le si polenga la fionga fongtalai o le afte na ai manai tangata ia lo fatino al temi nei la uino le talo ia ni benefiti mo ila tole na nga lu fatas ia mai su ni marketi fa foi ave e fu fa le langa sa no foi tai o le nei tu ile tu langa le ile export ile poseli lo le fio atu le minsta foi tupe le wa ave foi ai ma tu langa nga lu fa vai temi ai mana ia la ai le fail tato authority le to e mai tonu matangata se tu lo le mota le nata export fu fa le langa ai export ai matangata ave mo tato tangata ia of ngalwenga fa vai temi e fa tai fo ile fainga malo mato e committee o infrastructure o le wa hai tu tuila tato va fo le lane le wa export tato ai tato va e fa pena e hai la to i se tau pe le ale tu langa lo iai a wa hai foi tato va fa pena a lele e oi sa va ile le luo va ai oi sa vai va la itie le va le ale ave va hai oi su e tu pe inisi i me to tino le malo lo fenga fongta lai a sila foi ile le lisi lo mai pa no ia fai mai o le fa ulu ia le fa la putonga le o ne ia ina ni ana pisinisi pe fai fa pitoa tu langa ia ile CEO o ne fai sana pisinisi ale tato te mautino a uma o lo malu pui ai lalo tu la fono ia ale se malu langa le o taua me tawa tu lai mai lo fionga mistao o la enga dai la vai lo fionga o le amo ma ngai ava le fa longo mal to ai sa no ngale fai pule o le memo mola vai au no fa sa langa o le fa long to ai ya la tunu ia ma se fo yo fa fonga me la langi ato o le usa mo export ka ngaka ide manguia le sa nganga ide uma fai sa mo nga fai ngai ko o le export o ka ko ngaka ngo ide o ka ko kang kalo po ngi vato le malon mota ide o ka ko fo ngi
Ni mangu fo i e fasi kuloa lo mutu malafi. E le mangai a lea a saunoanga. Mea longa lua. O export ka kova. E whauinga lua fo i saunoanga lo uso. E ama whapea mai o so kupe isi. E ka ke musula vai e waku se kala fo ile i ngi wha maunga le lei au mai au ale whafonga le al mautama le tunu o le waalanga o le wha sa whai mai lava le whai unga ka kōpoat e amar ka kōpo lenga sa ilis ka kōkupe ua le koe le rei le wha pauanga o le me whaila lea le ua marifuafuanga o le whako fo i mea ngafi la ua amaka fau lisi ka ko va whapenga. Ia o le va au kere whakau whamakala inga kūlanga ue le vanga. O le va. Ia e mo sira fia fo i kūlanga o le au nganga le whaisa vai le vau muriwhangua msalolonga. E le avea ingi ka soifua le va le la. I le mawhainga koe karia se ka soifua koe avea i le va la le foto Samoa. Ia au i le kere mai kupe ale kako malo i mele a waku me kukuila. Au ka whamarurua ko i le usua whaipole. Ia whamama ia le sau e le olongo maali e fo i ia lau sau mwanga. Ia, ole ngā. Ya, tono leo manino ro fa fonga mai sui malu langa e aho ntula mbeni min stai fa manino ia vaenga. Ya tono leo fa fonga mai lo fionga sui malu. Ya leo fa manino le fionga min sta tu langa sa ta o lo launga. E fa taile fionga fonga talai, so no foi le fionga min sta ia ole le uso tu oferale. Sui a fai pule le uso. Sa fa peo le winga le tala. Se tu lo ia esele e le exportino tatu tangata. Ai o loo wha amatu ina atu pe anga i atu le mamalu le atu nui inga luenga wha awai taimi. O le winga la la ufa mtalanga le ei. O le whaela u atu mo tatu tangata le lalo le vaenga le ale fiscal minister tupe. A mai umalai i le wha la putonga le au wae e leo. E o whaela i masini e na uta ua. Le ai e whaftai o laimana o mia mai tutuila ni tatu masini. O le ai mea o lima mal tatu atu nui e tua e tatu. O le winga le na sa whapete e te fia o le maua mea o lima e tu ina atu e mo me tatu tupe ai le ise nganga whapena. Lau whenga whangtalai e tā ua le tūlanga foi le matamata i tūlanga i le whai mai foi le si vai. O le lau a whenangar malia lau whenga sui ave esel export o tangata ai. Lioi. O le ave esel export. Ai tu ina atu ai awina atu malu le atu. Malu le atu. Ia. Inga luenga whawai tini. Le wha tua iai a inga ma whianga. Ia, ona o malu le tunu, ia, lau whianga pele tusi a wese le. Lau whianga le whangtalai. Ia, se tulai mai sui mista. Lau maa ngai au a wese le upula. Masi fasifai upule o lo su kupe kanga kai. Ia, tasina na mea o le su e tupe, mau ai tupe a nisi. O le arsa o le mea le. Mau ai tupe tato malo. Ia, a wese la mea ia mau ai tupe malo. Mau ai tupe tua e la tua suia. Ia, mau ai tupe malo. No whangtalai. Mali e sui masi tulai mai sui sapetea? Ne no se hifafsili ai sui malu. O whai maunga. O le wingo lau sau no anga le whape export fo ele ono le mea fauna le malo le wai ai le whape ma ule to isi RSE a le wai ai le LEAP LEEP Labor Export and Employment Program. O le mena le wai ai o le wingo na lau sau no Wala ngol me malo le fatu mai nai no fol minsta o tupe o ta o ia le fatu le mele talu ai ole tala le pai mo le pete talia sidi pele fa na fa foi le tulanga i manuia ole atunu o le wa le export ia pe tulanga le tuina tu o alo ma fa na o tatu atunu ile vaenga le ngal ben fa vai tai mi le tuina tu lalo le la sa talo ai ne to mai pe lai tonu e tu fatase i malfala po tonga fou lea wa iai wa uma au nanga i fia tuina tu i fafo iai lalo uma le fionga le minsta le sio vaenga sa mai tauina o loo li lifa le tūlanga i
mo le mea awane italiaina ni tau. Toi tasi minute sui. Ea, awane italiaina ni taui. E pe tau whanau noa ai pe tuli isia fo i matanga luenga. A le mea neo le anga nua tātou e le mawhaione tū. A le pe whapitoa wha mai awane italiani taui e le CEO mal whalapatonga ma sui e maluele. O le komiti na ele manatu la na ustai tele le sui e vai maunga e lawa whionga whangtalai tele i o me sa fia ta ua. A e lango ina pauna tu alalo sa tu inatu. Ne e whapena o na iaina i fufuanga tu alalo nei tu malo. A vea nei tu lalo whionga whangtalai e whamise i fo ele nei tu malo. Palau pai ale atua pena saunoa fo ele. O le afio i le whitalai ngai atu puanai taito ai. Si o matou nua vai lele ia ua. La ngia ini riva mpune ala va. Ia whamise le nganga o le atua i. Whale tua e mese le nofo alo. Whapea fo i si o anti o kalala. Lea le salanoa. Ia o wala au e le atua lau whionga whangtalai. Ia whamise le nganga o le atua i. Si o matou nua lau li. Fusi ma whanua tanu. Ona wala au pai ale atua i le tama ia taito. Ia e mese le tua fine pole ai anti ia kalala. Manu ia tele ia. Tua engon nei fono lau whionga whangtalai. Ia e matou maloloina. Alo, paftai, sui malu. Sao noa. Oi, ia, turai mai ia ana lofi numero 2. Lau whionga re, sui malu. Wa te tele lau whionga whangtalai. O hoi sau awanoa le nei hoi tu malo ma le nei usunga fono. Ia e whai atu ai se manatu e. E tu samale nei tu la fono wa ta oto nei le lau fono le moto. Ano whaftai, manatu e le a le to e tu mauina so matu leo wa ta oto upo le tunu. Sa mo le tunu tofi. Malu hoi mapa i o le mota. Le wo o iei lau saunoanga le tai au sola. Malo whaftai, whātaru what. E telefoi se manatu le nei usunga fono. O wale le anganga whaftai o le anganga na tuina mai ele nei tu la fono. O le nau ta inga lava ina ia manuia Samoa. Manuia ta tua tunu e ala i fua o whaere leanga, fua o whatoanga. So se tu ainga tau mo whainga es. Ia e awina atu whafu ina ia maua tupe maua mo le tātou tunu. E mo le tuera nganga whaftai. Pau ale vaenga e le umisau whamatalanga lau whionga whaftai. O le vaenga o leo tātou o mai fina ngalo i tātou te nau ina ia exporta tātou fua whatoanga mea tau lima so se o loa es. Ale me whamua mua i lo manatu. O le quality. O le quality o mea. E tātou manatu wa te loa le nganga lava le tas. Tātou te nau ia avia tātou o loa. Te tau ona sila. Ele abatu whao ngā tau ria a mai tupe. Nei lo le abatu i o, ia abatu container talo, pe o tsau no nisi o sui. Ia o le au ngā. E tau ona tapena le lei, ia le tūlanga o le puipuinga. Mai tūlanga o inseti quarantine, ia manisi puipuinga, ina ia o le atunu e wha moe iai. O lai ato o tōna le lei, atu fo i finangalo tangata e, fie whatau mo whao ngā. Pia le tūlanga le nae, o a tele manatu, o tele saunoanga le tūlanga le o le production, o le ngadue ina o loa, whatoanga mtūlanga whapena. Ia lango ina fo i le nei sui. Ele o foi le tu ia o le tele le lulu e telefone na sel. O tanto o tu. E ele se tu tele Samoa mo na se atu titi mal fata wa. Fua ia tu no mamau atu no faf. Tele ele e tele foi fato anga. Le mo fai ona motu se sapalai polani fua fa le langa e tau mwhai export i whafo mwhao ngai tangata. Nala na ole se senga o tātou, tau mwhai si o tātou o tunu whatau wa. Ia oa me maua, me la mwhon sao nonis, ole ngā luenga lea o loko whai. E ia na
tele a na sto na I fai tua fale ma o le ta ma fo mo le ainga ai a o lo I ngā ruenga te le ngā ruenga te le ngā ruenga I fai e uia ina le lava me fai ngā ruenga tau to tongi tangata yo tau mo fai e a tia e ma fai ma umanga ma o me tau lima ya ai e tau mo fai lava halo tātu o tunu e sa ili le me mawai se leni ma mawai ni tupe so ni le aso ma le aso a le nganga na ya e tātu o tunu o e moni ai e la le loto finau o la le o tonga lue ya e alo wa ti fai fo lalo ma lo lo sa fo le o taia le tu sa fo le malos ai moriale nganga fa ftai na le te vai nga le ana un fionga le fo vitalai o mai fo ine o le vai nga le tolu o le fa fo ine o le pulenga langa le numero fa ile komiti fatino ma la tonga luenga le o mai se vanga na o manatul komiti fatino le tau na ia le ofisili tono le fontanga le pulenga so manatu vai ele fai o le faratonga o le fata wa mata io il tono la ele le sosia me toma ainga ala fo ni filia le fionga le pulsiti ina ia so ani mo le tomo fainga o le a mataina o le pulenga ma le faratonga ono le tu se vanga na o mana o ia komiti ai lo mana tu tawana ona se e me sa fa ia le fionga ni kusiri e nga luenga fa le komiti faton ia wa mata upu mole amata inore o le nga luenga ta ua ia pe paule se mana tu la fionga le fong talai talia male nga fa stai lang lang wa tu la fono male pa tu le mai male fa lo o le fono alo tai sa no ia tu le mai le ia tu le mai sui tu mai tai mai ala to sifo ia na so ai le msafata no mertas ia pa sai mo so ma so wa no o le ua te le lava ua folasia te le manatu le nei tu e langolango ina ile tu la fono ia pe to fa le ia tili ai ia le tu langa pe ona fa tu mai ia ta to fa la potonga le ia wale a wina tu o loi fafo ai se mai tawa su is fono tina fe la fola fo inga le nei taia e alta tonunga o le ki a toa o manatu ia na fa ali taia o a toa le ki a toa o le airline transport o le ki a toa le na o le tamu whainga o le tato export authority lea o tato tala no so fo iai o le ale toi o iesi tala ai o le winga o se manatu a o ina ambea tato o loa I fafo peila o loa e awinatu I seina lua masina o alu le vaa e o atu ua tele wale au ngā ia tele o loa o isi atu nuu e mana o mia tele le vave na o atu o loa lua I tolu wa yaso wa tawana I o le ala na tu lai o le wa lava matutoi saunoanga e toi mati ai ma falele ya tili ai e me se fo ile tato pule anga fo ai o se tu wa lalo lava toi tanga ia I tato airline transport o le unga atoa na tato export authority e a nga e awina tuai o loa nei I fafo I se teimi la tamai I se teimi la ititi na teimi mana o mia ai pe a faita tau te mana na oa ia fa o ngā lele ma ia o ngā le meo fatu ina I le tato pulenga nei ia o le manatu na o le suisfonotina manuia fontanga nei aso alo waftai alo a mo finga falia pautuanga tu le mai sui safata no mertas lo fionga le so wale ma nganga mongo no mertas fia fa di fo se manatu nei tu maloi tu se men tu la fono waftai tele ai tu la fono
O te langona le o te lenga e langolango le tulafono tatou malo wa e te tonu ana nei tulafono e le o faatino i se agaga e lē manuia ai se atunuu o le agaga ia o le malo ia taumafai e manuia ai le atunuu ana o matou foʻi fautuaga ma tualalo ia le aga o le tulafono me saue foʻi le tatou afaiga malo i taimi o mavae ia sauia mai foʻi le ala lea ae te tonu foʻi ia e aoga foʻi mea na mai tau taimi o tuana ia e faatonutonu ai le agaʻi i luma o le tatou tulafono tau faofi lea ma le tatou faalapotoga lea aua lea le tulaga i lau ou toe faaupopo ai le saunoaga le sui tamaitaʻi ala foi lea e tāua ai loo mafaufau o se tatou valele ua e te taletonu a ia le valele taletonu foi e leai foi se mea taʻu e siote ia tatou oloa o le auga atoa nei o faatauaiga o le faatau atu i fafo e manaʻomia e tatia ia vaalalo ia nau tatou iloa e faitau masina o alo le vaa ia aiai se tatou valele ia ona faigofie lea ona faatino uma nei faamoemoega lau maitau alona lua i lau faitauga foi lele e leo foʻi ia le faafitauli lea ua e pei o le agaga o tatou oloa e faatau atu i fafo pei tautele ai mea o fua o faatoʻaga Misa le tano foi matou tu malo pe o talo al me pito tele ia matou tu malo ele fo ia fa fitauri le tatou tu lai mai o tatou fainga malo ma tau sanga foi mai a te me tele talo e tele a o foi na lista tu ale ia sta onor fa fitauri la le wae a foi malo sale fo no matou tu malo ile committee le o la tu la lo le o mai e uma vo ile el time pe tele fa tasi ia talo el time tas ona tu le la u fa taule fa ia la to container no tu le filia na o talo e matanga te fa tau ai le ai la to mai fo il market le fo le tau il market on saulo le mele musua lo le la ia le tulang fa le tonu le ya tatou ele fo ia fa vitau le tano ma tu malo ai fa mo na yete msaro ma tu malo le si tu malo pi tele talo le alfa fitauri na le tangi mai tanga to le tu malo si la pole le la tu la mai le tato fa la tonga le fa ina la to por kalam ya woni to e mol mele o le mo al talo te metas a fo ina mo tu to ale ya sta ai fa se tu langa fa pena ina ia mau pele talo i te miuma, ele ngata talo. O isa mau fuo whaatoanga e tūlai mai ia le whaaraputonga lea. Ma tau mwhaila e whaile mele awane iwa le tala no tato. Tala no ar hoi le alua luasi o kia tato o loa awe whafo. Ai peo le nganga na le tau watu aise manatu. Tūlanga o whaaleinga o tato tūlafono ne. Ia, mele ngang whaaloalo whaftai. Malo, tau noa i lau peonga le. Sui malu. Tula meso i o nganga maunga numeratas. Papatai lau fionga le whanga whetalai mo le apanoa le nei usunga pono. Ia e talatonu e leto e tele se whamatalanga. E whaihele nei sui wa whaafafonga fo i le nei tae au le tele o whaafitauli ma tūlanga sa a mata mai ai fo ia tūlanga whaapea tato o loa sa awinatu i whafo. Ai o te tula i atu, e lango le tulafono ua paatula i mai. O te fia ina ua whaapea mai e to tolu minsta, au to ua fionga e minsta, le la ngalu lue whaatasi i le whainga o le tātou. Ai o se tūlanga i fia whautua ina. Whakarale inga ia promote le awareness o le tātou whaalapotonga fōle nei i le mamalo le atunuu. Ina ia si la fia, i le ngato lau whai whātoanga, a o lātou uma isi o loa e pei ona o tātou taumawhai nei e māketi atu i whafo. Ia e le ngata i lea, e pei ona whātou mai ele suita mai tai. O te mtoa tilo a whai fo la o le a tele mai le supply.
a o tūlanga tau wa ai pe ona tala noaina. Ai le aisa tātou wa alele e ave ai kai māsinga kai lewa umanga whaafonga i finangalo ia sui. Ia sui wa whapena ona maae ona sau noa. Pe o tūlanga na lea kake kilo i ka iai. Ai kako kalo sia ia, inga ia kaungu'u, i se kaungu'unga lelei, ia le ngei fo i whaamoe. Inga ia whapenga o ngā siiki ai, le kamau a inga. Ia mole mamalo si o kako aku ngau. Ia o si koe whaapopo aku langa o le kele o isi tūlanga sa fia talanoa iai. Lewa maarea o na whaaleo atu ele to telefo i wa sau noa le neitu. Ia ai ia whaamanuia le atua i fuafuanga uma. Ina ia maua se manuia mo Samoa. Ma le tamau a inga o le tātua tunu ia wao nai o tātua tangata. Ma le nganga whaafitai. Alo, sau noa whaafitai fwe mo le langlongai no tātou tula funto whaofi. Mele malo whaafitai. Ia, ua maua atu lau whionga le minstapi o leua. Mai a mai a tātou sui fia sau noa le tātou tula funto whaofi. Ia lau whionga le whongaftalai. I mo mua ona moli atu le whaafitai tele lau whionga wa fo le whaafoi no tātou a funtanga nei a oli. Au foi ona whaaleo se whaafitai tele lava i le la foi tu. A wa foi whautuanga le lei o uma na tu umai. Ai le ngata foi lea oni manatu e sili ona tā ua mo le whaatinoina o nei matawhai oi po nei foi whaala tonga. O tatonu o le foi whanongongo mai ia le whionga te mai tai pule. O le tanga luenga po whaala tonga malo. Nisi foi o mta upu o uma ona tu umai ia e whau le tātou wā. Ai le ngata foi lea lau whionga. Le foi whafonga mai ia whionga i le li pule. O le mtanga luenga o le Samoa Export Authority. E se mata ua. Ia i tūlanga foi o manatu o uma na whaatatia. Ia tele au manatu o whautuanga e tu umai e whau ai. Ia le whaalilei o tūlafono. Ia me se foi ma le whaalilei o le au nanga. Ia e tele ni manatu na tu umai. Ia pe fōringa mai ni manatu mai mea sa tutupu o tuanai. Ole otoe amana ia pe le otoe mwhai on toi whai te mine. Ona o ni tūlanga fo isa iei i vai teimi o tuanai. O uma ona whairi su e ngā ale whaalapatonga. Ia me se fōri matanga me ngā whaalapatonga al malo. O whaila tau su e ngā mailo i longa i mea sa tupu lumanai. Ia one i toi tupu i whaalapatonga fōni nei. O lea la ua iei lea nganga tātou malo. Ina ia mawhai o na ave i la lo le o le whaalapatonga al malo. Masalo ele i telo i la tau sa mai manatu. Masalo ele i lau tele i loa le teimi sa whai atu i lau te lenga a unei. I le teimi i whaatino atu i ia le tūlafono. Ona po lenga o le a avea ma se tasi o tātou whaalaponga tuma oti. O ana mata whai oi ina ua maea foi ona ilo ina. O lona winga o lei lalo o tātou matanga luenga nei. O tātou whaalaponga nei. Ana whape sau lalo se matanga luenga malo po se ministry. Ia te tono e mai lalo PSC. E me se foi matanga luenga tupu. E whafoina foi e le whionga te mai tai Parliamentary tu la fono nei. Ai ona o iele fofuanga le kapeneta foi ma tātou whainga malo. E a ona tuu i lalo i whaalapatonga malo as a public beneficial bodies. Mō le teimi nei, mō le amataina, ina ia mawhai ona whaatino le awaunanga nei. Ia leo sau no atu le whionga le minsta o patoanga. E te le lava na matawhai oi, ma le role e play tono o le whaalapatonga nei. A me se foi lea whio mai le whionga le minsta o tupe. A waile whapea o se whaalapatonga e a mataloa maua se tupe. O se whaalapatonga e mana o mia le sosoani al malo ina i whai e nā tinai. O ani fufuanga o tātou whaataatia mō whaalapatonga nei. O lo whaataatia ina i mawhai o na maua se taunu unga le lei.
mo le anga I luma ai mesia na ia tātou whai whatoanga I o iai. Whaftai fo I mo manatu na au mai ono le demand lea and supply. O te tonu, o lo iai le tātou demand and supply, o lo avatu I New Zealand, I le taimi nei. E le o mawhai a tātou ona au sia le tātou atu I tu atu. A le o tātou a matamea nei taimi. Ina ia mawhai ona whaatino ai ia fofuanga ia. O lo iai fo ini manatu sa whapea mai. I le whiwhiringa o komiti whafoi. O lo o alu lava I lalo o aia inga ma le process fo ia le matanga whanaputonga malo. Ina ia ilo ia na komiti whafoi. O ila tau o le awha asala lau. Ma maua I se awanua I ma whai ei on whaatino tūlanga le. O lo iei fo le tātou Independent Selection Committee. O la tau ia e lau te whaatino ina ngā luenga nei. Ao leo lo mai lalo tu la fono. Tolu pe 5. Lo no winga e mawhai ona whaatino I lalo o le tu la fono. Ia komiti whaafoi se tōtolu e a mata I tātou tūlanga lea. Sa iei se manatu fo I whapea I tūlanga I whanua. Ia o lau sila fia le tātou Palemene nei aso. Ia o ave tātou whanua E lalo Land and Survey. Ole matanga nunga fau leo lo ia ia malo. O le manatu fo ia le fionga le minsta fo I whatoanga matulanga whapea e ia tātou explorers. E le leile le metotia ai le ni whanua. O lona winga e ia le teime whai e inga ma le matanga nunga whanua. Ina ia mawhai ona whaatino e avatu ai ni lisi. Ia mawhai ai ona ngā lulua explorers. Wa fua e tātou Samoa Export Authority o I lātou ia wa ngā waa mo le whaatino ina ma le whaawa winga. Le fo I manatu na au mai lesi teimi whaapea e le ini whanua e ngā lua e ai. O le tātou solution nea lea o te tilo I le fionga mista. Ma mātou o lo ngā lua e te taun whaina ia whaatino nei whaamoe moe. O le role lava tātou whanaputonga o malo, whanaputonga o malo, o le covenant, compliance, ma ia whai po o whaatino lei, e fua ia ngā whainga whawai. Le ngata fo I lea, o corporate plans ina ia au mai, ia te tilo I le tātou whanaputonga, po o usta ia mo le anga I luma, mo le whaatino ina o mea nei. E le ma whai ona tu noa, e tātou whanaputonga, ona o le avatu I eitu per malo e fisosoani mo le amatalia. A o fo ila ina mana o mia tātou ka peneta e mai se fo ia lipoti. E whaatino umalawa I tūlanga ia lipoti. Ina ia mwhaion tu atu ka peneta. E mai se fo I tātou. E sau uma e nei tātou lipoti mo le sila fia e tau fionga. A le ua amata mea nei teimi. I le alofa ma le tilo fo ia le fionga le minsta o whaatoanga. O te lo o tau an tātou toio o le tūlanga lea. Ona o lo iai lava I lātou o lo whinau. Whinau mo le exports. Ina ia mawhai ona whaatino I fufuanga ia. O le fo ua iei isi manatu. O lo iei le tātou whale o iei o tahu. Ia peon sila fia. Lei ma se mea o whai iei. O lo tūr whale. Ai le o le lei fo I temi nei. Ia ar fufuanga lava le iei. A whapea lo o le lei. Tau ona toi whale lei. O lo te tongi le tātou mitanga luenga tupe. Ia le tātou whale lei o tahu. E le eis tātou returns o amai ei. Tau te ngā lulu e whaatasi ma le tātou commissioner lei I New Zealand. Ina I mawhai e ona whaatino uma me ia tūlanga ia. O isi fo I manatu sa au mai. E tele a langolango ina la wal tātou tūlafono. Ia leo whaalongolongo atu ia tātou whaalapotonga. Tūma oti al malo. Ia wāfo de whaatatia ina o ni whainga whaavai. E mawhai ona sui atu I lewa I teimi, mo le anga ia I luma. Ia ai mamoli atu le whaftai tele, I le mamalu o le tātou Palemene, ma I lātou na whaali o lātou finangalo. Le ai, o lo whau sia lava, e a maili poti nei, a wā a le whaina a maili poti nei, e le mwhai fwon tātou roa po le leipe le ai. A le me pito si leon tā ua, ia, o le o tau maari lie. Ia, tele foi o tau ma whai ona whaatino ina. Sa ieni manatu e whaapea e le tātou wālele. Faula Export Authority, fua se wālele. Mo le a ngai I luma.
ia o te mine ia mor sila fiere la uleto e ta e le tu ia ai pe o lo ia fo fuanga fa pena ia mole anga i lum ia tele fo i tato exports pe on ta ua e alu ia tunu i fa fo te pe o saina matulanga fa pena ia e containerize mala tu ia alu ni sila maloi ona ele fa on tato o sa ai afa pe la va isi te mi on fa ia no mo tato va lele tato o sa o saina ia la me tu wai ia le nganga lea ma le whaaloa lava lau whionga whonga whitalai ia e mahe a toi se au te lenga ia e po yes fo se whamamanga po se whautuanga mai fo di mista o la tu iele pa ingo tato Samoa Export Authority e me se fo ile whionga ile mista o tupe ia ile whatino ino tulanga ia ina i whaina malam la mati le tato whamoe moe aftai mo lo no lau whionga lo sa no lo fiona le mista le o meneno le for sanga fo ia finangalo fo o mota salanga ia maloa fa time mo le sa nanga ia lo fiona le mista fa to anga penga faiva io e vai atu tato te mila o fionga e fi faise upu ala nga o uti ia o te ton fo o na o lo tatia tato lafo ma o pasia fo ia o e na ia la fa yesina tato malo longa ia tatu to am tadia le lua ia ma wa fo ia ni se sa no nga minsta ia tatu nga et lole le e au li lingo tatu tu la fono o e manatu ia la fa tati ese nga lo nga fono ao mo le malo longa tu so le lafo tatu to e fe lo ile tu la lua
O te whasisilatu a tu amteria nei tau manga al whono au pe tula whono. Ua mātui whaule tau tenga sa alo tu eil pa i o Palemene. Ma ua fwese malosi wha popu aile. Pa o tatu ngā ruenga. Pa malolo sa il tatu maota. Mo le tau whainga o tatu ngā ruenga. E whatati ese tatu tau mau mo le malolonga o lo tulai mai le whionga mi stau whato anga pa ngā whaiva. E fia sao noa wha popo sao noanga tali fui tau le whionga mi stau o le pulenga o loa au inatu i whafo le tunu. Mele ma le whalalo ta pala o whionga le mi stau whato anga pa ngā whaiva. Tulai mai. Ule atu le ngang whaaftai lau whionga le whongwhitalai. Leo mai ea le tautenga ma le pale au au le taringo le sua. Ia le manu le tātou Palemene, whaaftai atua i le whionga le whailo tusi. Sui whailo tusi ma le tātou ofisa ma le tāpenanga. E wo manatu nau whionga le whongwhitalai. Nau nei wala ia nau no whono whapi i le sau noanga manino le whionga le minister. O whala poptonga a tātou malo, le MPE. Mō le sirifia le tātou mota, le lua fesu wha. Na whātui nai aloa ia e le tātou whainga malo fo isa iei. Le tātou MPE o le whamoe moe. Ina ia tū whātasia o mai iei whala poptonga tū mooti nei le malo. Ma le mafu angana lau whionga. O le temi lale nei, o whatu atu e whatu a leo se whala poptonga. Talu ona whatu lai i le tangaluenga le MPE, le sa minister mo muai le sunga e lau tafi. Lala na e whamanino, le mafuanga le na o leo wali li whai le whatulanga ino le tula whono le mo mori mali mota. O no le whionga ia le tiru, o ia o le minister e wa ia whala poptonga umal malo. A le whaino uwhai atu la matanga. E mate iei whatasi ma le whionga le minister tupe as a minister of shareholder, sector minister, and I am the responsible minister. La la na ina i manino le lei, ma malama le lei, tu leinga ma saunonga le. Le sanga i mai whapeta o mate ua whelava sai tō whinga, ia ma ua whesopo i fo. O le whamamlamanga na ina ua uma o na ta penalty la fono. A mai le whautuanga lo i sili. E saini le minister o whalapoptonga le malo. E lawa il tai ao nei mal te polingo tatu tu la fono. Tasi al meno mna o e whamanino. A o whionga le whongwhitalai, o le matawha ioi ale malo. Matawha ioi ale malo. E whai la tina e nei o le Export Authority. Le au sau no umalawa, sui le aso le nei, o whaafi tauli, o lu i tau, me umana tātou mai e le fio tausanga. Le ua ono sulu mon tupu tausanga talun tātou tūtotasi. Whaafi tauli en tātou mai umai, le ua tausanga no mai. Ngau le copra board, ngau le banana board, ngau le cocoa board, ngau uma mea sa whea ngai male mene o tātou neo le. A vengo tātou lo i whafo. Ta puni le estate tausi was one of our biggest exporter ale tunu nei. Il tātou roi paketi le tasiva ono lua, ono tolu, ono wha. E fitu se fulu pasene. O le tamau ainga na whandai tarana o tupi. O le tātou export. Mai whea, whāto anga, whai ngā whaiva, malafu manu. Ana mata lona saule me lea ngau. Ia, ona mo i reile o tala le, o whaia maulolo. Ia, o tifa tōlo tātou lalo. E la tātou te anga i nei sa i le fafo. Pe whawhentu e whafo i me lea sa tātou iai. I le manuian tātou wola mai iai whāto anga, whai ngā whaiva malafu manu sa mauai tu pele tunu. Taun tātou toe asia mena. A tātou vai aso ia, o le tasir sene, o le niu, lua sene, o le koko, 5 sene, o le fala. Se furu sene talo, 5 su sene, o le fa. O maa whaunga nasa iai, o le ati na ele o le atu nuu, mo le lumana, o whato angam whai ngā whaiva. E la fo ilena li lifa ai le whai ungal kapeneta.
E mai e te au manutanga luenga whātuanga, a matai le tātou Export Authority. E te le mea, le se mea like titi, e te le mano noa i tātou exporting materials and products e abe. Ala me reri rifa al teimi nei, o mea tau whātuanga, pai ngā whaiva, malafumana. Le pai o le mota, o la tūla i e tautūla i e malo le mea nei. Wa ta tau na tātou tilo. Toi a ngai le malo e tau la mua lea. Tau la mua le fisosoani nei tātou tangata o lo aveina o lo ai fafo. Exporters. A ngai e tau ave le fisosoani, i e tātou famas tangata i e to tō mea to tō, ma fisosoani mo lato. Ia le lau tātou o nil teimi nei, o la tātou tali e tali ele mea lea, lau a ave le fisosoani i limo lau vai vātoanga. Awal watu tai miliona tala. That is part of the tato project le. Wa feme abe imena, a fua mai mena. O mena e tua iai le popo lenga le to te whai mai. O le shortest, ma le supply and demand. I le fua whatatau, le fua whasau no mai nisi. Ina ne il watu le malo tau waha matangata exporter. E le ai se me whapena e tupu lau whionga le whangtalai. O le malo e tu i tua exporters nek. Whaftai le pa ia male mamalu o le atunuu o lo malo losi. E ave le exporting i le teimi nek. Ai auto vai. Na o ea mua tupe. Rai mwhain whati ti o lo maa whafo. O le lau tele o le atunuu e le nga whatau li maina. Ai se a e le aise pe so ani. O le whamo e moi o le tātou Export Authority. Mua, ia matua tū le malo i tū o tangata nei exporters. E fe soani tū la fono, leu sa unua nisi. Tū la fono agreements, whawa malo lai le MCO. Fia ni tū la fono o tātou sai ni oni trade agreements. Fia ni tū la fono o tātou sai ni ai lunga le foreign affairs. E nona mai atu ulo le lunga yo. E le o i lalo i le tunu u le whātali mai. O ai le matafa i oi, e ki li wā oka nei, mai le foreign affairs, ma le trade, e sau lalo tātou Export Authority. E leise mea lau whionga. O na olo leo nei tātou tangata tūtō tasi, tālo whai. E lau sau no nisi, sua whalatai. O le sau whawhai fiti uma i le quarantina, le mefa New Zealand. Ai sea, o lewa na ta pena fiti mo le mea nei. A tō vai whalolo ma New Zealand, fiti lo loa tairis. Shops, malato 7 up, malato whalolo, malai walewa o na ta pena fiti. A o le success o le mele fiti. O le tū le Export Authority a fiti. I tua o exporters a fiti. E mai le au social au fai talo. Mai le social au fai tamu, o a uma mele fiti. E tū ai le malo e fai le sosoani. Sosoani la le usau no mai nisi e tauna fai ia ni exemptions. So ni metau tupe, so ni metau whanua, so ni metau maketi, so ni le vena i whawhengo fie. Whawhena pa utau o freight le tau te pole. O le e lewa ale malo, o le pi whala lea. E ma whai na subsidy. Whai subsidies ale malo. Whai tūlanga pa ua le freight. Le whausau noa nisi i tato balele, o le mea le naitasi. Mor sirfia, o la e freight ta tātou talo teimine. E nai tangata lava o mai a lato. Fusu ina ia minoi le tātou talo e ape. A e peo no whai atu lau whionga le whangwhetalai. O le matawha i oi le malo. O la le tiutia le malo e whai. E tau la mua le malo e feso soani i tātou exporters, ma tātou o whai whaatoanga. Ina ia tau lau o le whamoe. Moe labar supply. Leu tātia le tātou mechanization plan. Lai whatabiri nei le okaina mai o tātou masini. E tau te o e whaalau le lei, le commercialization, ma le mechanization o whanua. Aisea, wa le hain tātou tangata whainga luenga. Au ma tātou tangata whainga luenga da manpower, Samoa la waifafu. A tonu e su malie, ia tātou te min nei mea le tupe vabe le sau. But it's not for the long run o le tunu.
e te tauna nofo tātou tangata i ne whai lana whātoanga whai me uma e ola e uma pasi lana whānau. Alan me le tau te vai whawhi tauri whoi lau lau mai. Ia na tino mari riu lau fo i mai whafo. Al whamoe moenga lau whionga le whongwhitalai. Sa uno nisi, tātou Ross, sa o le lei. Research and development. Se fulu mon tupu tau sanga, ua tumu tai research. O le taimire nei, ua tau ona whai developments. Tātou whalau mata ulu, whalau mata whai, whisky, whangwhamanongi, whalau avoka, ma isi mau mea uma oai lai whaia. I tonu al tātou export authority lea. E ma whai ai ona whatupu manatu, ave tupe iai ati na ei la tau e ma whai na la tu whatulangana le tulanga lea. Ai wo manatu langa lai whalongolongo mai le tunu. E ei nisi o i uleo se o le tato mea na tato wo mua ai, whai ngau. E o whionga le whangwhitalai, e le e mai al wha le tonu ana nafi. Whai ei tae o le tunu. Wa sila le whai ngā malo, o le pese le na whai. Ina ua whesili a Samoa, po le ar me sui ei le tunu. Tasil nei. Fina ngalo le tua pe a wha pe pasil tu la fono nei. O le aunga atoa ia iai le suinga o loa au inatu I whafo mo tātou e amata. Ia e wha leo ina le ngang whaaftai o tau tuleinga sa unoanga leo tau sa unoma iai. O le mafua anga tonu wale na umanatu e lo le malo. O te tau na tūla I le malo e tau la mua. Government to government approach. Government to government contact. Matala noa I le level wha le malo. A tu nei tātou tangata I le te teia mana ia. E bao malo. E tala noa o le Minister o le Export Authority, le Minister o le Export Authority in New Zealand, Australia, ma Amerika. Le whainta ua le USDA sao. A wafo le vana wha bao malo. E whaatanga mai ei e tātou mena e watu I whafu. Pe a whai le tiute o le tātou malo. E tau la mua I mea umalawaya. O manatu lau whionga le whongwhitalai. A popo tuai saunonga manino le fionga le minsta o whaalapo tonga le malo. Mai o te fia lava e whaali halo I atu le tamali o le tunu le fionga a Dr. Pauli Keneti Faulalo. Ia o ia le ufifilia le tato pot. Se tasi fo I le tau whamtalaina lona tu mai. O la o ina wa leva na ngalue whaavao malo I whaalapo tonga ese uma. O manatu le tato whaalapo tonga ia. O la tau nei o la mai ta pena le tātou Export Authority. O te whono le teimina nei na piki le interim port. O le whionga ia tangaloa Eddie Wilson, na e tau te sirfia. O se tangata ua leva o na so o le lalolang, o lana wharesuka laki mea ese uma isa is one of the topest exporter. I le teimina nei. O le whionga ia whamausili I lofi, ia o le tau whai atu fo I le nā tau sala o le atunu. O lava fo I lona si fia I tūlanga tau consultancy, na mafua I na whaasolo, ia ma le whionga le rilo ia tuisa tasi patea. O la tauna o le ao mai a matal tatum taupu. Ia whaasolo solo mali e le, o isi atunga lunga uma, ia, le I whaua loma se aso stasi. Ai la fo mai al whaatuatuanga ma le talitonunga, whaaminoi le tātou waa, ia a le tua lalo muli muli. O le fai pule. Ale tu malo. O le fai to ana le exporta. O la uta talo na mo uto umalava. O fai pule o le mota. Pa so tai mai tato ofisa. Pa mauture lei. A oe. A e alofa le au fai fato anga lo tu malo. That is your responsibility. E a uma mai mena longo mai la ia. Fatulanga exporta o te fatau mai mea o fua fai le lenga. Whaftai lau whionga whongwhitalai mo lo wabanoa, o nei tūlanga nana manatu e whamamla mai, whaftai tfoi le whionga minstai a latino, ia mo le whola sanga, mai meise whatanu wino tūla whonu le so, manuel whafonga mai Samoa. Ua whamalo sao noa I lau whionga minstai whatoanga, ma whainga whaiwa, tā ua telele, tūlai mai le whionga minstai, I tele whoi o nisi o whinangalo whaalia le tātou mauta, ia atono leua, tele whoi tau manino le whionga minstai, ia whapenao na anga e lumo tātou whaalaputonga ma wal tātou tulafon tau whaofi. Me le ia whaftai mo le saunanga. Ia. Te lola whiunga mi stau tupe pe a whapete whirangalo saunanga whapele ai ia eise meo.
Ko pela no lo fiona mi sa tupe ra le ta o sopa. Oi fa ftai lo fiona le fon fitalai tu sai malav no to in mai ia e mo fiona fa le ina le ngang fa ftai ia fina ngang foi fa lio sui malo tu sai mal tu la fono lo fiona fon fitalai le toi fa telia se fa mtalanga le usau no manino fiona minsta fiona minsta fa tonga tato malo fa la tonga tato malo fa pe foi minsta o la fatino ina le tu la fono le fiona minsta fa to ana le sata o lo fiona fon fitalai le tu langa le ngalo fa vaiting bila si vaenga la le fio e si na fa pula tu langa le pe langa se ta sui sui malu mai vai monga no me momo il tu langa le il fami e se mai o tato ngalo fa vaiting mi la lo fa tonga le pol pulenga le si fie lo fiona male malo nemot ia tasfile vai ngata la il tato malo e fu fa mawina al fina ngalo na no toi fa pula tu langa le ile mele sa no e ile suio sat paitia tu langa fa pe wale se RC ale usui le li fi fa sa o le mele lo fiong on fon fitalai o lo ia yal tato RC o le mele il tato li ia o le labor employment and export program o la lo mai la li ple o lo ia il RC o tato po kala mele mo New Zealand o le pam tato proclame le ma Australia fa manino le mele o fa pung foi le o tele na le lifa e ma lo la langi le vo follow tato upo ai lo le o tele fa nga labor mobility labor mobility si le voi lo fio le mele le export le lo tato mele e le o tato tangata ia export o tato service o le service o le au nanga o tato tangata le export ai le o tanto tangata mele tawana fa manini o lo iai per tato RC i lalo la li fainga fa vai fo o tato malo le we nei malo o ngang fa lo tele lo fion fon ftai fa ftai mo le no Alo, fa ftai sa no lo fiona mi sta tupe ia tono le o manino foi le fa fonga al mota ia tu sai foi mo le so swani lo fiona mi sta tupe watasi male sa longa le mi sta o le tatu MPE ia mi sta fato anga ia tonu leo manino ia au fala ile tulanga o tatu tula fonto fa ofi me le malo sa no fa tai tula fonto fa ofi o le pulenga o loa au inati fa fo sa mo lu fa ile longa au ili o le asanga ia tulor fono ao mo le ile longa au ile tula fonto fa ofi sam tu la fontu mau e mata le longa au ili foi pulua fam talaina o winga upu sili pola ver foi pulua mai ngo tu la fono o finanga e sa no mari yoe au ese le ai o manu malo le yoe foi tolu fa vai no pulenga sili pola ver foi tolu mai ngo tu la fono o finanga e sa no mari yoe au ese le ai o manu malo le yoe foi fa o le pulenga o se fa la tonga o tu fa tasia fa tu la fono sili po la ver foi fa mai ngo tu la fono o finanga e sa no mari yoe au ese le ai o manu malo le yoe pe pulima ta fa yoi to ave al pulenga sili la ver foi pulima vai ngo tu la fono o finanga e sa no mari yoe au ese le ai o manu malo le yoe pe puono ta yala fa vai ia tu le mai sui falata ma tot tai da velo fiong mo le noa va na tonu le tu fi sili le fiong al mista ona mo o foi tau fa sa mo ia em twa se man fa palangi na ye ia ma tu ho la fa palangi le ha nga ta tu pe au ina fina winam ta puni me la vole sa tu li tu ole ta yala fa vai ole fala butong e fa nga yoi fa business operate in accordance with sound commercial practice e le o tal fa ngai la man fa Samoa ai al mena la fiong at fongal o la fiong al mista le sa va tu fa tuang wa fa ni ya va tu al business fa ta mo fa business ya
Alona winga lai toi fo ia tato tuan mele ia. Mal fa lo. Ya tula melo fe ngomista. Ya lau fe ngale fong ftalai e faftai lava mo sili. Ya oro fortu langa le ye tato fala ptonga maro temine. Pe ono fa ia tu ile lima tau sanga le fa nga yo ye ia le public beneficial forest. Ina ia ilo tu langa ye temi e mafai ye ona mai recommendation e suia fa business. Ar temine ia ele o alu I tu langa le. Ona leo lo tu mai la vai la lo malo ina ia fatino ia me mafai tala fe ngai por temile mor fatino ina. Am salo a ese temi ia on tatu tonu la ia tu langa na pe afa pe o tala fe ngai mon na vai temi. Ia o ngol. Ia sano mai lo fa. Faftai lo fionga. Ona le yo o tu el va nga o tu o ling office ma churches. E so ta I mo va nga le. O le polinga na ia. E o el fautuanga avi. E tong. You pay a fee for service, you pay a fee for advice. Ko kongi le pili charge o e asi o ki wa e ngo nga I le vanga le. Ono le pi so ta il vanga na tu ma vanga ne. A vanga tonu ia le na ma tuele vai ngal nei tu fautuanga. A fai e fa ta mo fa pisinisi ta to mele. Ona defeat ona fa le nga ina atole na no te ingale ta to mo to. Ina ia fa nga yo il mele ia so swali la fi va to. Wala no winga ala tula mesa advice la export af me tong. Ya tula ngalana man fa lo lama e taun to tanga ye lo fionga. Mena Nia tu lo fionga. Tula mena fionga mi sta fa ta. E wa mamao tele me wo e fina ngalo sui. E tati mai. O le fatu atau fatu langa e se sele upule wa batu se me advice. Ele ye se me fa pena fa tu export authority what talks. E non fa pena tu lo fiongo le fo le fa tu langana. O le foi tatu terno atatu terno me tau business. Business is business. Ala ele ma fa le malo subsidy ai me ta tau no so sorry lo foi fatom. Ele se me o te foi fu e o lo walu le wafu. Legal fees, quarantine fees e to tongi uma mena. Atati mai o te lo le fa tu atau a matale tu lango le authority. Se fai mali e po atu langa fetau I le taimi ma le taimi io so ni atu na ia lo fionga ia mano lula fionga langa le usa no mai le mista e se milta no toi lo fionga o tfa no pa fai ele fai tau tu la fon a to vai le va no fulo tu la fon na sa manino ina providing advice on matters relating to exports. Bali la fionga le sui. O foi puono le na e fa sili mai. Yo e fa tai lo fionga le bele no fa tolo fa no ye tuai. Ona so tai le va nga le va ngon. Mo tuai me mo mai. Ala to tu le te mile le va musu. Ia na ma e po ia. Na fa lua ta tua no. Ia e fa tai le wa. Ia tu o se o foi por ma tu sili mai le. Ia sili. Pra ver foi upu uono va ngo tu la fono o e fina ngalo e sa no mali yo e. Au ese le ai ua manu malo le ioe. E fitu. E tau sia al pulenga e whainga wha vai lau tele al malo. Sili, la ver foi fitu vaenga tu la fono o e whingalo e sau no mani ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Feu puwalu. Malo si anga al pulenga. Sili, la ver foi puwalu vaenga tu la fono o e whingalo e sau no mani ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O puiva, komiti whaatino ale pulenga. Sili, po le a berfoi puiva maenga tu la fono, o e whingano e sau no mani ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O sfuru wai taimi I le tofi o whaatonu. Sili, po le a berfoi sfuru maenga tu la fono, o e whingano e sau no mani ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Pe sutasi to tongi o whaatonu to fia. Siri po la verfo e sutasi vaenga tu la fono o e whingano e sau no mani ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Po e sulua fontanga al komiti whaatino. Siri po la verfo e sulua vaenga tu la fono o e whingano e sau no mani ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe.
whapsu tolu, whaeloina atu o a ia. Siri pala aver whapsu tolu vaenga tula fono, e whinangaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Whapsu wha, whiangainga, pa kone karate ale pulenga. Siri pala aver whapsu wha vaenga tula fono, e whinangaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Whapsu lima, komiti. Siri pala aver whapsu lima vaenga tula fono, e whinangaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Whapsu ono, tuinatu o malo sianga. Siri pala aver whapsu ono vaenga tula fono, o e whinangaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Whapsu fitu, e le ai ni mea lofa, po ni mea e whaamanu ia ina ai, e taria ina, e whaatonu po o tangata o fisa. Siri pala aver whapsu fitu, ma vaenga tula fono, o e whinangaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Whapsu walu, o fisa siri o pulenga. Siri pala aver whapsu walu vaenga tula fono, o e whinangaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Whapsu ruiva, le e tau aveina le tu mauru to finga o fisa siri o pulenga. Siri pala aver whapsu ruiva vaenga tula fono, o e whinangaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Whapsu elus fulu, au whaingaruenga al pulenga. Au fionga al fonga al fono. Tulai mai sui o whale atu. Haftai, mole avanoa. O lea, iein malu si ango whae ea tula fono. Tofi ai el pulenga njant whaingaruenga. Tofi toe sitia tulanga whapena. Ola whasiri lau fionga al mista. O nei leo yese pui puinga I vaenga le tula fono. Mo tangata whaingaruenga. O lea, mai le vaenga le tula fono pe a suspend. Whamalo le tu mau tangata. Ai le aila se pui puinga. Lei se pui puinga tasi o tangata whaingaruenga. O tu ina mai lalo le vaenga le tula fono. Pe sulfa e tangata pe a whai tula mai ni whawhita auli. I tono le vaenga o le mtanga le. Le al sile tu le amal whala lau fio. Tulai mai no whenga minsta? Ia, whaftai tu la vapor whafsiri. Pe o silfia fo e le tele o tato wharaputonga. O lo ia tu la fono le leipa le o lo ia mawhai na alu I tangata whaingaruenga. Pe a whape o le whaamaria ina. I se whai unga o umana whai atu ia te ia. Ai, a olo na whaatatia whainga whaavae maturanga whape o wharaputonga. Ia, mawhai fo I ona whiriwhiri lava pe whaatino lava el komiti whafoi. Ia inga, pe a whape o iai. A o lalo lava tu la fono le tatou leipa. Ia, o lo pui pui ai tangata whaingaruenga. Mai tūlanga le lau whionga whangwhitai. Sili, o la verfa e puluos furu, vaenga o tula fono, e whinangaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Whai o puluos furu maltasi, tupe maua, ma whaputu ngā tupe ale pulenga. Sili, po la verfa e puluos furu tasi, vaenga o tula fono, o e whinangaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O puluos malua, whaatulanganga o tutongi fua pawina, tau whae e atu malafonga. Siri pala verfo e puluos lua vaenga tula fono, o e whinangaro e sau no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O puluos matolu, tongi fua pawina, tau whae atu malafonga e whae atu e pulenga. Nau whionga whonga al fono. Tulai mai, sui whaleata numero tolu. Ia, lea, menena ofisile toi lau whionga, kia mausama manga le whionga al minsta. E mana ia al forsanga le whionga al minsta whatonga. Ai a whaila al tūlanga le lela, ia le manino al tūla fono. Au whai tau atu pēla au whionga al minsta. Te tongi to ina atu. Mo se whatuanga, imta upe whaasino I loa avi whatu. If you ask for advice, providing advice on matters relating to export, e le fi, e le tau whae e atu mo le advice lea. Le ngatai lea. O le oe whatara noma keki. A oe whatara noma keki whafu. E te tongi fo I lea mea.
Le mela na le fi mo fa mani nonga lo fiunga. E mista ma mista wa toanga. O ta wa ta to mela fa ni. Ai o tulanga la na le la to e vai manual ta tu la fon. E pe fa pe o e fa toanga tom. Fa la. Fiona von Ftalai mole fa so ina temi mista. Ia tule mai le so la ngai foi le tulanga le. Mai mo matas. Le lo todo le. Se incentive mo la to ia le atu ina tu e ia vandoia wina tu o loi fafo. Le sa launga mai foi le mista. Pe o le mau o le atu ia ile sene ma tau fa popo a se incentive e encourage se pe la to foi na le e o fai au nanga le mo le tu ina tu fafo la to o loa le o ia foi sa tauna ia pe le ia se fa mama avenga mo ila to nei pe tax free for 10 years po le ase incentive tu ia ina e ma fine fa Sofia e pe fia o nanga ile tato tu no ela ile foi vainga la fiona von Ftalai. Dai, ia titula mai le fiona sui le fiona sta. After la mo fa tuanga ti tiro for the clause 23 fa pa la ngi la ufio. O lo fa pe mai the authority may impose. O lo no winga. E ye te me fa yo na fa ta lu tu langa le. Po le fa ta nu ina fo. O lo no winga. O lo i la lo la val po lenga. Le fa ti no ina tu langa le la tu la fono. Mal fa la val ufio. O le tu langa le subsidy e le suyo o le incentives. Ia o isi wei la pe fo ia ye wa a sidi mai ai ia o le te mana o tu tono tu la fono ia ni fa manu yanga e ave i la to e fa tino ina tu langa ia ia fai fo ina ilo a te mi nei le o ta tia tu la fono ia se io te me fa tino ai ia may impose incentives pe o tu elo fio o fio ngon fono le no muri lo fio ngon fa la ta mo to ta to fa sa mo nga le me na sa ina fa sa mo nga fa pe e ma fai e le puling alo no wing o la o ye malo si anga fa ti noi e o le alo fanga la melia la fanga le melia wa na lo le pen fai e le tawon fa ti noi no le va o le o mo me o api e uniform a corpo singo tu la fono me ai fa lo ia foi alo la tu singa a le me ai o le nala o ali silame sa tarola na mai sa bo nei fa tu langa mai pe a fa mai regulation pe al fa tuang mana ia lefta fa tu e vesel na va o fe ngal fo le fe mista a mata ia ai lang ole pa ko ia la fa ia se so son mai lo fe ngal mista le on fa pui to taina after lo fe ngal fo talai le singa ia tu la fo no le tu si le tai pe isu la fo no isi fa tonga fa la o tele vo ile o le malisianga le vatu o le malisianga ia mafai e fa tonga fai le ia le mele fa tainga o le o toso mai le suia fa le tolu le fa upunga le mele toso mai i tangata tatou ia te fa ngale le au nanga ai ale ese me fa pe ai tusi ale fa ta no se ta pomo man company fa ai mana o mai la to se ngal nga tele e fa ele e mo to ise fa talanga i fa tandong o le la ile mele fa nga tapa ile le au nanga e ave le pili o tongi mel pili la den al volte mi mo tutanga ai lo fa pito o la ile malusianga ai ale ese malusianga fa pe lo fio ile ma fa ilana na fo inga cha se fi mo te mi la o nanga ai lo fa pito fa pe o le tula fonu le fa pito i tanga ta to le o fa ngala o nanga le ave fa fo ia ia mo exports a tulanga masanya tula fonu fa pelo ia after le a pe no ta no e tu fa universo o le tula fonu la o a kui mai le fionga li o loia alo mai ai o le tato tula fonu Samoa Export Authority ele o se International Export Authority o le fa pito fo tato tula fonu mo tato tangata e le o fa pitoa mo tangata i fafo o tatou foi ona le nisti pe hol mele na fa tuanga le fionga le mistao fato lango mako masangi mako ave mako meso so e se tongi foi le sa chas foi le fi le na wa fa yer mato fa un ta mato moto ave mato meia sia e kai fa penga o mala mele pe fa fo mele o fionga le fonga fono ma na foi tu e mo ke lo ke ele mana ia ava enga ia e tau to tanga ele mo langa ilum a fa ele fa le teng ia to ia mo le anga ilum mal fa lo kai e ti roi mero con mi sta fatto ti le lo polale si pura to e fai tati mai lo fa to tuanga wa le va na fai ta to fi or stros
o la e whaaua le taimini ni. Al mafuanga na te fio tuai tualis fos. La e fe ila fi uma masini test la ye. O tupe uma na le mau mai. A leo wha malama le minister leo. Ia te tau lava o na iaina inga. O company te te leo mai. Al tate watunu. A leo no foi atu. E ma whaina wha pe whai. A tongi le malo. That's part of the incentive le mana o iei ia sula. A tatia mai le wha moe. O lea it's just a baby le. Pere ropo whanga. O le wha whanga o le sol export authority. A le la kako whewhewhe whaaru le mea o le kau. Whewha ko sama. Ia, malo, te role o manino tūranga lea, ma foi o wawanoa, sui o whale atanu matolu. Ia, e ma, nanga le te atu ngaru wha Samoa. Ia, e ma whai. E reo sau ise upu le, e te tau on whai, e ma whai. Ia, o le whapupu ulu na whengo fieru marmalama. Ia, tatu o mai le, o siri, para ver foi plusu tonu vaanga tu la fono, o e finangaro e sa no male yoe. A wese le ai ua manu malo le yoe, foi plusu malfa. Mal si anga so tusi. Siri pola ver foi plusu fa, vaanga tu la fono, o e finangaro e sa no male yoe. A wese le ai ua manu malo le yoe. Foi plusu lima, te unga tupe, so suenga fa so tusi, mali poti faltausanga. Siri pula ver foi plusu lima vaenga tu la fono, o e finangaro e sa no mane yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Foi plusu maleono, ngalwen tau ave, al fa tonu e fa sino, te unga tupe mali poti. Siri pula ver foi plusu luono, ma vaenga tu la fono, o e finangaro e sa no mane yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ko pelusu marfitu isi no tanga o fatonu. Siri pula verfo e pelusu fitu ma vaenga tu la fono o e finangano e sa no mane yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ko pelusu malvalu komitsu o tusi mal komitsu fafoe o tu langa la matia. Siri pula verfo e pelusu valu vaenga tu la fono o e finangano e sa no mane yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ko plusu mleiva, so suenga i whainga wha soli tu la fono. Siri pula verfo e plusu ruiva ma vaenga tu la fono, o e finangano i aisa no mane yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ko torsuru puipuinga malu o ila tau e tu ina atu whamtalanga. Siri po le averfo e tors furum vaenga tu la fono, o e finangano i eisa no mane yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Fai tors sumatasi, puipuinga malu, mai ei ta lafu. Siri po le averfo e tors utasi vaenga tu la fono, o e finangano i eisa no mane yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Fai tors sumalua, tusi esea. Siri po la verfo tosu luam vaenga tu la fono, o e finangalo e sa no mane yoe. Au ese le ai ua man malo le yoe. Fai tosu matolu, fa malu malunga. Siri po la verfo tosu tolu vaenga tu la fono. Fonga fono. Tu la mesi o faleta no matolu. Ia, e na fisilia tu la fionga ministar mela le na peso manatu. Ya wale wo mail mele arfanga e director malimtanga lunga pe amale advice se ale wo tong pe taulan to fa foi mai mato tu pe pa fa mai mai fo tonga se ya wale pui pui e rano il va anga le to tu la fono la to ya ale pui pui nga mato ya mal fa la lava Tu la bela fionga minister? No fionga fo ftalai ava pe da vatu se fa tuanga esa toni se tu te fa foi lo tu ai fa pe me se foto anga ele tongia iena maliela ia ole e se me fa ona mawat ai to ya tia e atili ina ia mau to se foto anga le mar fala la fa lo fio Siri pula ver foi torsu tolu ma vaenga tu la fono o e finangano e sa no mane yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Foi torsu malfa.
Whangaina o pepa whaatumu whamaonia. Siri po la aver foi tosu whawaenga tulafono o e finangalo e sauno mane ioe. Au ese le ai o manu malo le ioe. O tosu lima tulafono whaatuntonu. Siri po la aver foi tosu lima ma waenga tulafono o e finangalo e sauno mane ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Foi tosu maleono. Te unga i le whamtalanga. Siri pa la verfa tosu ono maenga tulafono o e whinangano e sa unua mane ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O momua i ngō pupu mane amtanga. I ngō pupu tulafono le pulenga o loa au inati fafo Samoa lua o lua wha. Siri pa la vea le foi momua mane ingoa ma vaenga tulafono. O e finangano e sa unua mane ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. E whasisilatu ua mai whaanga solo tula fonto whaofi o le pulenga o loa au inati whafo Samoa lua o lua wha e au noa ma se teu teunga. Ono tula fonto whaofi o le pulenga o loa au inati whafo Samoa lua o lua wha whaitaunga whaatolu. O te tāpāra u whenga ni mistar pulenga o loa winati whafo, Samoa? Lau whionga le whonga whatalai. O tūla i atu e whātū le lafo. Na ia whaitau ina neile nei tūla whono tau whaofi. O pulenga o loa a wina atu i whafo Samoa. Lua afe luas fumal wha. I lona whaitaunga whaatolu. Halua? Henga minsta whaatu anga whai ngā whaiwa, ia minsta o soifua maloina, minsta o leo leo, ia whapea fwoi minsta o tā longa. Sili, la whaitawina nei tu la whanto whaofi, o le pulenga o loa wina ati whafo Samoa, ua olua whai lon whaitau whaatolu, o e whinangano iei sao no mane ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Stula fono i whaavaina e le pulenga o loa unau ti whafo Samoa. Ma ia aia e mo mtawhai o i tau ave, ma lo sianga, ma tiutu le pulenga, ma mo wha moe moenga so tai ai. O te whasisilatu wa mai wha ngā solo tu la fonto whaofi, o le pulenga o loa awina atu i whafo Samoa lua o lua wha i le Palemene o poto ma o wha pēo na pasia e le maota. Ia, taruai o tātou lafo, ia, na whaau mai tātou fontanga e nea uli, se ia mai al tātou tula fontou whaofi. Ia, lea laua mai al tātou tula fontou whaofi, ia, o le malusi angho le o le tātou lafo, e whaangata e fo i mal tātou fontanga, i le fiafil nei, me lea ua, whamalo le usfono nei asol pa ia o tātou Palemene, ia, o lea wai unga ruenga sa whatulanga. Tu sa le lafo whamaunia, ia o tau fo in whaistatu malo longa. Tau pure soifua lea so taiao, mo le whawino tātou ngā ruenga, e whamalolo nsai, ma la pare. O pae tātou tau manuia, tau whaingo tātou tulafono e pēna, pasi atu nei. Tātou la lafo malolo n whatinonga, mo se manuia lau tele o si o tātou utunu. Ai tātou te rei tolpo, te tāsangatu susfono mo sa lenga numero tasi, e sa unia tātou te talo, whae uol tātou fono. Tātou te talo. O le wha moe moe o tau nuu, e mai lava i lau suafa i o vai. Ana le se au noa oe i ova, e a te i mātou o tai o lo atunu. E le mwhai o na mātou whaatino, tiu te mwhi au ai vala una i mātou. Wa mātou wa ngai atu, wa mātou whaanono manu watu i atu oi. Haole nei tu aso, whaafitai tele i lo wanga le lei whaasoa. O mahe ale whono tanga, tai o lo watunu, awa awa whaasifo i atu oi. Whaafitai tele nganga pa ia i lo whasoa soni mai. O me uma o mātou whaia, ia whaatele ai le vi inga i o mātou ngutu,
e whaafoi atu I lo suafa mamara. Whaaftai mea uma, le tō wha ma le whautang. O manatu ma la ngona, na whauwhau ai, tū la whono, a wase manuia lau tele o Samoa ma ona tangata. Wa mātou wala au le awa, ma le mingao e te tau ai I o vai. Mātou wala au I alofa whamangalo lau Palemene. Inyo mātou whese se inga ma le mātou talitonunga, mātou te talitonu lava, e le se se mātou e tonu, mātou toa I lau si lafang. Tālo sia whi au mangaru e ngā whaau lau Palemene. Tālo sia le tāpua inga lo Mulinu'u o Samoa. Mai lava I iao le atunu'u. E o lau au whai ngā ruenga. O tai le li e. Mātou tālo sia whi au mangā ruenga I lo soasoni mai. A ta apele nei Palemene le nei afiafi. Soasoni mai pe a mātou wholau lungo le ala I ta avali. Mātou whātangi sia le angelu o le whengainga te tausi. I lo mātou uru fafo, ma lo mātou uru whale. Ia talo sia fo I le angai atu I a inga, nuu mai tū mā lo whaamuri mai. Mātou la lafo atu fuanga lau Palemene a tae au. Tātou au maoe whaatasi mai mātou. Ia au I manu mea umai lo visoa soni mai. Manu ia le fionga le fonga fitalai, le tai o le atu nuu. E mai se kāpeneta masui se fono mamalu uma. Whaarurunga matanga luenga mai rātou ngā lulu e le nei aso. Ia o manuia whaatasi ai mātou. Tu mau mai ro manuia ai mātou uma. Ma futa lo nganga mala au whātua tua maro watunu uma o Samoa. Nei e o le whaavavaulau. Amen. Alo, whaafitai. O te whasisilatu wa tolpo nei taulmanga al whono awhai tu la whono. E au lele tu la iwa tol sufuru. Ia sufono a tae au.